whatalo whantu le nganga, fi tele le nita au fau, wha maa lor whanau manuia, tai au le nei o le aso whareili o le aso lua sifurulima, o ke topa lua fe lua sifuru male wha. O le tautua le nei o le siufongo le lau mua Wellingtone. Ai alo mai lo, le tātou saunui ngā lotu o le tau nei, tai ia le sunga le tausi mata ngā ruenga, Reverend Te Whepa Ikolia, mai le kālesia, me to tisi Sāmoa ko kiwi porirua. E usi mai lo le whaafonga. Ai amataina tātou sauninga whaptai de tua ni tai au patu de matu pai ma malu o Sāmoa whafonga mai I tala rei malan pe au I ne vai aso malo whafonga mai whaptai po I talo molto o na ia whea ngai mga luenga whalea ngā I ne vai aso na no whai lo atu o le pesi o le a usu inatu lima foi upu mai o le apa umai foi ia lau fai ngā lotu I nei vai aso o le pese ua fai ngoa o alofa mori pō mai I sa tauro o se pese sa o tu siam fatuina I le lua se lau se furu a o whanofo I matawha o no le maputanga au tarvo tatu tapo I atu I le tua nei tai au e ami o tonu ne li o na ala uma o lo foia ia na mea umalawa na faia na tala tamai le li ia ila to umo e vala au ia te ia ila to umo e vala au ia te ia ma le wha maoni e faia ia ne mea na ia o e matatau ia te ia e pa pong foi o ia la tau ala ngātu mphaola ina ila tau e tausi le li e alo fatu ia te ia umalawa e whano ia te ia o e ami o le anga toa uma o vi o le li e ta watu e la ngutu e papitai e tangata uma o lona sua pa ia e o I le whaavavau lava tato pese o alofa mori po o alofa mori po mai le sa tauro e pei o alafa I le po e pei o atu maunga pau e pei o sepa patu e pai mai I lo tino male anganga e pai mai I lo si o manga e pai mai I se ko ne u malava le alofa o le atua e sautua fa le alofa o le atua ia Yesu e totonu ngale mu le to e tu o angelu lava na mua I whaaumu I le tala sili e se o le to e tu na ta watu ia mari Maleisi mari na ta watu ia peteru maiwane na ta watu iso onao I e mau Yesu buato e mou le alo pao le atua I le ekalesia ua au mai le anga paia o le ta ita ma
sino tangata ile whaaola tanga apio ipu ile aso pene te kostro I mai e tolua pele au so le eka le sia uatu pula vaia ile mana o le nganga paia o le paitawina o fiong paia le atua i nei tae mau mai tusia ne mia be peto ne mia mta mua tasi i le spuru martasi tusia perfetto ne mia mta mua tasi spuru martasi na paita wina na ni nai foi u tasi leono o upo ne mia le atari o kali o le lua se puru o tau sanga o le masino ki seru na o isu sana le maota o na o mai leo hanani o le tasi o uso o ia manista ngata mai uta na o siri atu le ia te la tau pefa pepe sa uta na sao o e na totoi o le ta feanga ile mai Jerusalema pape mai ai leo ila tau ia te o e toi o e na totoi o le ta feanga o ia ile tu malo ua tele po ngama ngau ina o ila tau o so loio po pa Jerusalema ma ua mu na pui le afi wa palongo ia upo no foi le lalo mautani ma pa no ini sia ma anga pongi ma tatalo i lumo le tua lang ma o pa pe atu le i le tua langi o te ai o yatu ya te o le tua siri ese manam tau tia o le tau sia pe ngai nga male rofa ya te la to o ya lo fatu ya te ma tau sia na polo in ia e paponga mai ma ia si la mai yo foka ina ia paponga talo ala wauna o te talo atu ai nei yo luma ile ao ma le po mo le panaunga Israel o au ta watu ang sala panaunga o Israel ma to ang sala ia te oi ang sala fo iao a toa male a ingo lo tama pa manuia tele le atua ia na pionga pa ia o paita wina au to pa pong mai nei tae au matango pie o le au tu o fai taunga tusi de nei tae au mai le pionga le atua sa to pa ponga mai ai e pa ponga le atua i lau te talo pe tari mai foi matadia e le atua lau te talo. Ora soi puanga o perfetto nei mio se fata te inga de leite le leo se taita e ola ile mana o tal sanga mang pongi e au noa. E le masani o na vai e tupo persia po i rangi aso nei. Ni po ringa pano noa mani la e pare tonu le nei au na. A o veo ia matau tu ina siri de maota o le tupo i susana. Aina wo fa lone mi er fa ta puna ino ir se ma ona pui ua fa ta ma ia ile afi ono wi foi le o lo na lo foi le ai pa ia o le tua o le la mua o lo na nu pele o Israel e ia le la to pasino manga fa le atunu e ia le la to ngana tu la ngai sai ngana mo la lo langi wa pa na fa tau mai luba e to fa tau mai tua e iai le ngoa o lona nu o Israel e iai o lato tup e iai po le lato wanga nu e iai po ele ua vea ma o lato tofi mai le tua e iai po o lato vanga au ma mea uma whaare malo talo whae le ai manatu o ne mia o pōringo se ai o ni sawari ona wale ai se tai tu mai de foe fama popolo nu fi dia o le atua ona o tia tele la perfetta e tala pa mo i loto ore ai pa ia i Jerusalema na vatu e ona tangata na le manungi ai se me ai ma le moe le ai na ora pa no matangi ma pau fire mu
po le sana tali atu fa fita uri wo fe ngai tangata o lo nu o tele atu foi tau sanga o lo iai o ia manofo tu tonu o Persia ona o le tāwhianga ai no tau sanga na ola e ai Israel ai mai se ai a ma pau pau o le ngā ruenga ma wadunga ma le lei wha manuiang lo tau tua ai le maoto le tuku ma ana ai le tele o tangata ma ustai ate ma lo Persia ma natu le pere a paina te tuua le ngā ruenga o le ato e alu ai a matamailo na o langa i le sikuea mua o lona winga moni e te tau ona iaise o si tau langa i le vālea o te tali tonu na wha tupu lava la e le atua le alofa tonu o ne mia o ia le isi toa e alu e so sofa le wha moe tele lea tonu vaenga na mua le vaenga tai lesi tai ngoi a serpa peru le lima tonu vatu PC ya le fio mai tato ri ore vaenga lona lua le tai ai e sera i le fadi mabat ar vaenga muni la le ia na tai ai ia il perfetto ne mia i le fa lima mai le fio mai le sia ore tali le tua i tar sanga manga pongi le au na fina malo i me city mo ona trata o se tai e alu al piriki amor fana urkao ia maisi me kau uma maka kalo ile ni ia lofa mai ia uma ngadwe awa kere filho ngadwe be ore rio ko via san pala ola ko via sa fai mo fala ve lave ngadwe be kai ele ko ilalo ai ngai au ngare ko whatsapp pi ro nga pa mo moya ko i lo kako ali i mo kako kua mua ore au no tuli vai o i lona tumwa o se fam tala fa ngo piele fa tau tangata atoa o le nei perfetta ma si la ia tasi o le fa mua e le atua lona fatua atoa lua sa la ngona ia mana onga o tangata matalo tasi le fa na ia i loa poe te tau o na iais se la mea o lo mo mia e lo nanu pa e te tau o na iais e au na e ta ia o na tangata ua taha pe ape pei o maa moe o se ai mo e tasi le pa ia male lima na tu watu atoe ne mia ia mana onga i le atua e ala i yona turi vai o le taritonunga ne mia o le fufore o le whawhita auru tai ai mo tangata i Jerusalema o se auna o le tangata o tār sanga mai lona tumwa e o iona matiu vai o lau lea whai ngoa ina o le nei tangata pe a ova ai i lana mea na whai ina ia tau ai o na wha moe sa taritonu le whailo atu le whawhita auri i le atua ma te talo tawa nau i le li e whafonga mai le o vale si tau i o le tari mai o le atua e le tangitangi atu e ala i tāru sang na whaatanga e le tuk whaingta o Persia ia ne mia e alu le tolu maasina e ngā pāra ngā dueng o le tari leo tāru sang o la Paulo i le Kalesia i Filipi aua nei popore o tou semetas ia whailo atu o tou manao i mea uma i le atua i le talo ma le whaatonga a toa ma le whaaftai ia o tou pinapinau i tāru sanga aua le au noa o tangata o turi vai nei tangata o lato pe au ma lato ngā luenga sai lo lato au pena siri eselea e tau ai tau a pore a lava le tua inga whapita uri e so sofa atu ia i lato marpe au e fina u lava e le fiu i le malangona lona lua e ma pai ona whaanga i oi e le tua tangata i le mana o te talo maanga pong o le paponga ina i le tua o te talo anemia
na puai le mataratala o fai toto'a taramata ma fa'apena ona faigofia ai ona maua seleni e fa'atino ai polokekaukao le a alu e kau mafai i le ai paia o logagu e le faigofie ia o kele mea e alu fa'akagakaukau o fea mea ke mauai se kamauaiga e fai ai koe paua e ai le pam ma Ierusalema ia paua le o le mea koa i e koiga siang kakalo o ke fia kāua le kupo a le tāseta o le mālo Peresia ma le fa'atupuina le atua o lona alofa i le mataupu fa'atu atu e Neemia i le mana o talosaga i le pō ma le ao a le tagata o le atua na matuā i loga le tali e tagata o opisa uma o le mālo Peresia e o lava i afeau ma e tietie i solopanua na mafutifuti uma i luga ai o e leo ma pui le o loa tele mo le galuega fa'apea lo latou saoga lemu ma wa'e ale me le tupu ua galulu e uma kagaka e o e fai le maga'o o le paoka ua o lae fa'akagakaukau paoka kagakaukau i Israel ma Neemia ae vai ai inga wanga yoi mai le akua e le longa manga e ngā o le loko le kupu whainka o Peresia le ai a mas whainka o mea umanga whaingo fie e ma whai e le akua o ngā whaamu loko fefeu ma a o kangaka pe a karikong whakua kua i le manga o anga pongi makarasanga ia o se kaspore o poro inga Yesu ngā o aile au so ma le moko kangaka i masangi kako i loa mwhalongo ai e ma whai mea uma i kakalo ma le anga pongi na le mea oro wha moe i aila o kangaka ngalue poko masangi ngā luega ko mai maanga wā ma losi ma le oa lau whangau ma lo kulanga kamari o lo i ai na le mea oro wha mua i ake ohe Sāmoa o kako vai kau aso anga yaku i le vai aso pa ia o whai ngā kaulanga Kirisimas ma le kausanga fōu o le pau kuanga ale ngei koe inga whakaua wha moe i le kua ko whama le moe ka mama ki ngā e ala i kālo sanga maanga pongi finga kālo sanga e lea ua o kou whangau ma kako uma o le ki lea ma le kakala i le whafonga anga pa ia lea kua so se kua i ngā sāwanga so kua i ngā ki ngā so kua i ngā whainka so kua i ngā kua ku ngā lo e kau ave inga e ala o ngā le whafonga inga lea kua lau kakalo o le sao le anganga e whai ai a kongu ai lea kua lau kankangi a koe ala i kārsanga e kari mai lava i long kaimi ai mga kua ale mea ka ua ngi i kasi e ma whai o ngā wawe mai le kari ale a kua e ma whai poi o ngā koso wha umi ale a kua langa kari o longa winga o le kako pikola au o le kari ma le osa tafa makala e se kasia uonga ma o onga le mea sa whaangofongu wai o ngā ruese leo ia a o le au roku lea e whai ma whasaranga i a la kose kasi o kamaika e a makarelo loku ki iranga la au ngā ruange whakuku whangu ma losi numa o longa pare papsa ngai mal palsa ia ai pa ia langa ia me sumali e pia ia e fa sanga kau mai kala lei malang fea ta pa ia kono fea le nga lo kaka karo ngi kinga ia se swingo ia e alu e le fa fea u le ia ngala ko le si fa fea ai ke ua mali wai si fa fea ia o le mali wal fa fea nga ko ia wal fa fea u le i au roku le nga luanga ka mai kai le ua di umare manga o ia le woki ai le ai se ska ka le woki yo
we said vai pe awe le kari mai le kua yang ka kalo malako karsa an ko ya winga le kua e fa kilo yai e mongia e kari le kua I kal sanga mang pong pai wa ku vai puia lu al pesen ko e le lo pa le tua ile la lo langi wa tatala me asina o le langi o le au afatasi mai le tolu tasi lota apepa ilea ile langi usoe ile tala lele ua ananga taona pone levao o tangata ola I neanga sala na umati le ola faa le anganga le alo pao le tua moa umoe e tasi pele paa moe le ola faa vavau e le ai sona tau lo tato file la e faa vavau usoe o le ta la le tato salamone matatalo pailen ngaluenga malelo toma walalo pa atua ma pa alo yo elo mato tuai wa fai lava oe ma to o le loto ma mato fa moenga I la unga duenga pai mai pai ane pai atu pai ifo pai mai pe lo lo fare tua ya Sāmoa uma male nei nu oni sila pai atu lo wanga tani nga ma lo Sāmoa I ma lo tau purenga ya lo foi le tua tau manga malava mfa moenga uma a kare sia mato wanga ya palavo tu oti mane malo mato wanga ya turkisi massima le tau Singapore papa manu yo tangata lofa ye wai pal pui alofa ye o mo tanga sengas alofa ye o puanga tia yala maso semea ya pa manu ya poi ne o pisa fa sala lau wala tuai o vi inga ai mai sere tua le pe au tala de lei ni vai aso tu mai mato lunga le manuia o ele tua tamama le tua le alo ne maptanga pa ia malo ngang pa ia nei se yo o fa va lava amen. O le nā ua whawhonga le tunu o le tātou sauninga lotu o le tai o nei, le ngata o le nei tai au. O le nei vai aso atoa na tāpiraina le sunga le tausi mtanga luenga, Reverend Fepa Itkolia, mai le kālesia me tutisi Sāmoa ko kiwi porirua. Whamalo lava tāpena, whawtai mo whiau folafola, o le tala le lei o le nei vai aso. Ta tonu lava ia ua o atu I whirangalo o le antunu tō matawina I fo I ngā nuenga matiute o le nei aso masavalinga o le nei aso o le ngata o le nei vai aso atoa. Whamalo whawtai tāpena ia whamanui atu le atua mo perso I fo le lei. E au lau sunga, pia fo I le anga le lei le atua le whalatua. No whalo, misol tāpo inga le kālesia. I murute leina nei aso maleanga iatu
i le whai unga o le vai aso tāpua inga o lona aspa i o mua whaafatai tele. Ua lua sifuroro minute ua te ai le fitu ia mai alvi inga o le tua ia mai le kane sia me tutisi Sāmoa nai lo hat o utou o e ngā lulu a mai le whaafonga le porkalame le ata o tai au tā lofa lawa.
anti talang hia. Estelo fifi falong ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semail apple feet to the banveal. Su fongalo mua atau le tayao. Tātou programa nei le ate o le tai hao, le fu tātou tue whiro I rungo pēu le ea, ma lo se fumunuia le tātou tunu. Tai hao le aso freile o tātou o lia, o le aso luas furima le masina o ke topa. Mawai ka le nao nei masina, ia o tātou o mai, I le aso freile muli muli o le nei masina. E mai au ke topa I le aso tofi, le aso tolu tasi o ke topa, I le vai aso faulia, I oi. Malo lava o amerta ya mo tu ai umile fa un ole vai so nei long weekend le wi tato e ile so malo lo ile so fu le se lu fu valu malo lo te no ngalu nga me tu ai nga lu nga fa o pepe ile si fon lo mo fa o le vala tau tu ile so fu a sau fa tai fo ile tu ai fa o le le o tala le vai so ma te confie fo il fa fon ala tino ia wa ta penanga fo yo le o sta tasi ni taya fa filo ya tu le nga fi tele Il tātou tino, I ta māmatina mātutua uma. Ia o le loa loa na tino mana o whaafonga, le mānosi le tino mana I whanau. Whaafilo I atu, I sunga I whaafenga ma whaletua, mālo whai ta talo. A talo whai e malanga mai ma malanga atu, tele o tātou paanga o lo ngā lulua I tono whalwhai ngā luenga. Nisi o lo whale mai, o lo whale pui pui, avita avale umalava, mālo le malanga manuia, mālo le wholau, le nei vai tau. Whaafilo I atu I nei tātou paanga maua e whaalongolongo le tātou frequency whaafonga mai aso uma tasi ono tesi ma le tasi whaamo o le YouTube, Facebook ma le tātou app ma lo so I fua o amalina tunu o lalangi alo ea uni usile nei le wasui mai le tau wa ia tui whaafo le tātou ofisa o matau na tau whaatimtimu le nei aso te iloa o se pese fia lea ale fuafuanga ma le sisi o manga ua maua se suatimu so sani fo ia la tau o la au o me ola lo iai o la au tuto o vai e le na o tātou tangata soifua o le mo ia I le timu ia ma le la fo e mo o vo i le fo fuanga atoa o le nei tai au le la whanga solo le tātou proklame la tātou pese o na whafonga le talo le tau whanga solo tua le tātou valu ia o tātou tala mai Sāmoa tala fo pe o masane I mano Ellen manuia nga luengo le aso sunga fa avale le fua o tele atu Michael Schuster aftai ya fafowina tanielu manuia le aso o mai a mapsua manuia tele ata Yohane pali isina Reverend Sau ya mafo Eric to sunga to no file mafuta mai America sunga la mata te Philly Milford ma lo lava fa aftai tatu pa anga na lo fa talo fa mai e o te whatalo whatu I whamanuia o tō ngā luenga sunga saulo whaea, manuia tele oe ne yaso whaafitai lava o tātou pese whaafifianga, mai le sunga ia wili tā vita I no tō I luasful whaminuti o te tāne o le vanu tā lofa lava, tālo hani tātou usu tokelau, good morning, kia ora na, Lisa Mpule vinaka whakarofa la yatu, sunga fo ia te Melissa Sāngapolu tele, alofa tele atu, manuia tele ne yaso. Samoa, te awhai e
te loa e whai ngō whia fo ia na tāna mea e malama lama i lenga ngana si wafa ata tau i winga o upu whaali fo i o lauanga nu e matango whia i le mai moa tanga o le siwa wha Sāmoa le tau sala Sāmoa ua sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma a tau pati le au ai uli ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa a si vai lo patua le tau sala ko te ungai ese lava si apoku le tasi le tau wala aua re ki ngalo o lau tuinga ma le ui lo tino ia i ila tosi uli o ala fau le tau vai no le lei ia mau le ni po o ti ma le ki fulu moa sauni e mo e loa le tau sala Sāmoa ua sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma a tau pati le au ai uli ta fiti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa a si vai lo patua le tau sala ese lava si apopule tasi pe tau wala aua ne ingalo o lau tuinga ma le ui lo tino ia i ila tosi uli o ala fau le tau vai no le lei ia mau e di po o ti ma le ki furu moa sauni e mo e loa le tau sala Sāmoa ua sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma a tau pati le au ai uli ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa a si vai lo patua le tau sala Sāmoa ua sau noa ai ua sila loa le au mai moa ma ka tau pati le au ai uli ta piti le soma i miti tiu susu fao i lo manapa a si vai lo patua le tau sala e usi mele whaafonga le tala o le tau peona whaelo mai e le ofisa o le vai tau o le so o le e valo ia e timu le nei aso e whapea fo i le aso a tai ao e timu o le aso sa i le teme va i le manta le la e whapea na le aso ngafua langi le le tau le aso lua o le vai aso fo o na vava ia tu le inu nei la tamai a tatou kapiti manua tu o Marlborough, Taranaki, timu le aso nei. Whamalu ina i timu i titi inu i taubo ma whanganui. Langi le le tau i Hawke's Bay.
Ina timu inisi o taimi le no le Wairarapa langi le tau inisi o taimi. O le malolosi o savili Wairarapa mo towe lana i Wairarapa. E o atu le se lau lua se 4 kilomita li tu la le malolosi o savili. Le iei ia nu neo mastone ma Featherston manu uma ina o le malolosi le na o savili pe ato fatau tau. Au kilani le so langi le tau iau kilani. Manaya. Wawai le moto i saute e langi le tau i kala estete, Queenstown, manula tane iai. O le pito i lungo le moto i saute le au fi ai Blenheim, Picton, le Soni, motueka e timu le ason lei. E iei le taimi vai ele mate le nai Dunedin ma inwe kako le ui timu fo inisi o taimi. O le au te lengo le atunu ni aso, le moto i matu nei, e mate le ina timunga, langi le lei Napier ma Hastings, fa solo atu i Gisborne, langi le lei fo iau kilani. O le vava ia pia ni aso e luas furu valu fo le vela lufu lima le mafan fana. Ia ina i timu li tatu tunu o ile ni aso, o to iai fo i tapenanga o le fono malo o fatasi, malo tau purenga o tani malo i Sāmoa. O le angotoi fo le lai le so Wellington e le toi 5 minute le valu, na ne le fiafi e oso e la tai au, se fulu tolu minute te aileono i le tai au a tai au. O le fua le manulu le whamawine Wellington e mona nutua o ile wāle sfurulua nga i lunga le sfurfaa. O le ea mawhan whana sfurfitu, wha solo i lunga le lua sfuruma le lua. Tala o le taimo le au whangota ia manatua nae e timu ne yaso te ua. Fua la vai o le tangata whangota malo fo le whasoa malo le anga le Wellington e pe le tai le te o le ono i le tai o nei lau pe le tai sua le tai te o le sfurulua e lau aulito e pe le tai la tai le fitu na nei le fiafi. O porirua pe le tai la tai le afol sfulu le tai o nei sua le tai te o le lima le fiafito e pe le tai lua sfulu 5 minute e te ai le sfulu tasi le pōna nei o tatou talana o le tau mo le tala o le tai mo le sirifia ia e mo la to la fola to se le ni aso fa malo la valeanga le lei ia pe ona au mai fo swing o le tupe tasi tala New Zealand mo la tupe Australia e valu iva sene o le tala fiti le utala luas fulma le iva sene i le aso le nei o le tupe tonga po le paanga tonga le tasi tesi male tolu se fulu tasi tesi male tolu o le paanga tonga i le aso le nei tala Sāmoa le utala lima valu sene tala lima valu sene i le so ia tupe Australia e valu iva sene tasi tala New Zealand mo la tupe Sāmoa e tala lima sfuma le valu sene whaftai lava maruia te le roa so i fuar nei aso Ava pe nei loas whanau manuia loas so i fuar tato i mili level na haso whanau at samoacapitalradio.co.nz manuia loas so i fuar le sa luas fururima nei le masina o oke topa ia luful whane i Amerika ia ma Hawaii Amerika Samoa maisi atunu o le tusi whaitau o whaau ma le tusi e feso len whaitau an nafi e feso lua feu po e vanu ma le iwa nafi e feu po se furu la nei a le lau whaitau i natu le whaai unga la ma feu po iwa na nafi o na amata e leo feu po se furu nei o le whaai unga la feu po iwa o le feso e lua na nafi e le ona o ngā luenga ina ne imita se tasi feu po se furu wa o lana lava ngā luenga i tātou na whaia i tātou ia ke riso Yesu ina ia whaia ngā luenga le lei na saunia na mua e le tua na ia tātou sāva vali ai ia o le whamoe moe na o tātou ia whaia ngā luenga le lei ai uni mita i sis ia o le whaitaula le upuna sfulu o le feso i lua maruia lua so i fua pesere nei whamanuia i utou was whanau so mawana whaia le atua a ese ai o le nei aso malona taua wa ato ai se si tau sanga e wha au popo e lo so i fua ona le lofa o le atua malana pule wha a so i fua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha feta
aso whanau, ia manu ia tau aso whanau, ia manu ia tau aso whanau, ia wha manu ia le tua, I tau aso whanau. Tuaile mase ualo na fina ngalo Asa moli moli le ne aso e ale le tatalo Le tua faa fofonga tatalo O le tua e tali mana o ia foi E mali e ai o tato mana o Whaathita uli whetai ai le o langa O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pawhetai le atua I lana wha malolo Mamana mai malo si ai maula I le tele o nei tau sanga Emanuel was a whanau, Emanuel was a whanau, if I Emanuel e tua. Ilo was a whanau, Emanuel to was a whanau, Emanuel to was a whanau, if I Emanuel e tua. Tau aso whanau Ia fia la ia le tele o au me alofa E le aise me alofa siri nai le mana vaola O le fina malo le atua Tia ele maseua Awa e wha I fo I le moto Ai e toli fo I le matua Wai le tau pati mai o ai ngana lua Wa venga wa ai ai e mamana le atua Tato tatalo ia wha o popo ina e le atua Si aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo Ia Manuel o aso whanau Ia Manuel o aso whanau Ia wha Manuel e tua I lo aso whanau Ia Manuel to aso whanau Ia Manuel to aso whanau Ia wha Manuel e tua I tō aso whanau E whātala whātu nei taimi I le whawhonganga le tunu usimaia le whawhonga o le wawai fo I le nei tala o le tala whaasolopito le langi mea na tupu I le so I tausanga e tele umawai I le asolua sifurulima o ke topa. O le tausanga e tasiiva o ia o le nuu leo Transvaal I tutonu a Afrika I saute ia na pu e vai lua ma pu le ai e pele tānia I le asole nei le tausanga e tasiiva o. O le tausanga e tasiiva fulu na vea I tangata le o Benjamin O. Davis Senior. O le urua I tangata Amerika lea o ia umia si tofinga mauanunga I le amia le malo Amerika po le tūlanga leo le General. Tofia I o ia le tausanga e tasiiva fulu le astonu le nei. O le tausanga e tasiiva fulu ma le lima na mai ai le limas furu tausanga o pulenga Sapani po Japani le nuu leo Taiwan. Ia tu ina tu I lima o Saina. A tau te vaia Taiwan I le stonu nei tausanga
tasi iwa fas fulu male lima. Tausanga tasi iwa fitus fulu male tolu. Tasi iwa fitus fulu tolu. Na talia ai e ai kupito ma Israelu ia le manaonga o le vaenga o le puipuinga o le saonga le mu amalo o fatasi ina ia faa uma le feisisia inga le vao le ia tunu e lua ia na tauana o le resolution tolu iwa o na sa iei le resolution tolu valu e na o le lua aso ia to e papa fo i fana le alanto e faa me malu le so ma saini ai le whianga inga i le tausanga te siva fitus fulu ma le tolu i le vao ai kupito ma Israelu i lalo le faa manu malunga a le vaenga o le puipuinga o le saonga le mu a mana o fatasi. O le tausanga e lua afe ma le tolu na iaise mu tele na lia e tono o California. E wha pea o wha mamongo lewa ia o se mu pito sili lea na tele ia lena o atu se lau ma le iwa afe hectares o le ele o lau whanua na mu. E silia ma le lua afe, pe lua afe, lua se lau tolu lua fale na mu wai le afi. Sifuru lima a ila tau na maali wai. A e fuala ia el matu a te lea o le afia. Sifuru lima so i fua na afia. Lua afe, lua se lau tolu lua fale na mu wai. Se lau maleiva afe hectares ia pe lua se lau fitus furu afe eka lau whanua na mua i le sol tausanga e lua afe ma le tolu. O le tausanga fo e lua afe ma le tolu i le astonu nei o le ipo laulangi na ta aloi Australia ma Namibia. Na whātu ina ai e Australia sa matati a se lau fas furu lua na ai. I le ai a Namibia i le ipo laulangi laka piuni lua afe ma le tolu. O le lua afe ma le wha, o le perestene o Cuba le taimina o Fidel Castro. Na ia tau fia ma whaasa ina i le sonto e whao ngā le tāla Amerika e lato whātau inga. Ia e na wha ma malula i le aso valu o November. O le tausanga e lua afe ma le iwa, ia o se os wha inga wha pa pomu pule le ola i tono Baghdad i Iraq. Ia se lau lima i la tau na malili wai. Fitu se lau lua tasi i la tau na malulu ai. O le so e whaamanatu e le vai o motu fo i e Caribbean Islands. Ia po le atu Caribbean. E whaamanatu e la tau le aso ne e ta o le Thanksgiving Day. Ia po le aso le whaafetai. Ona o whaamaumaunga. O le aso tonu le nei tausanga uma. E muta ele vai tau a wha i tonu o le atu Caribbean. O le lato vai tau a wha uma i le astonu ale nei tausanga uma lava. Le ala tau o lato o le aso whaafetai. Toi maua tātou tala le taimi masani whaafetai lava. 5 minuti o le turn tāne o le valu tātou telefonu matana o le nei tai au tāpira foi le tātou o whainga. Luenga wha mano le uspo ngā lunga matute. Te le nei tātou o i whawhilo e maitanga i roni, lo whātua Polokalame sunga whaati e le whaio mau mai Amerika, i Utah, ia manuia le aso ma fuafuanga. Whawhtai tele lava ki tuina amosa malono nsai, tonu e malanga le tamau le ainga, ia tele atu lupe mai Australia, sunga fo ia whatu tale lei ulu le mafuta mai Alaska, ia malo lava whatu i sao. Whalei pan keke mafu le fo laltai au, ia uma upu, sunga ia eo, whalea fulu ngongo, whawhtai le mafuta mai, ia manuia tele nei aso. Sunga fo ia oi apero amo vala alo fatu apero amo manuia tele oi male ainga e on sila ia mano lava fa tail mafuta mai. Se i toi fa sa o to asiva ngai titi le na u. O le vaso nei za fa il mata no matasi e no or Commonwealth. E la si va ngana sasia u ngalo lo mafu fa. O tele to si kia. No fa per to yo Taiwan le na ave e peletania ia saina ile level de po ia ai o fasa onga ile o Taiwan a Hong Kong le na fo ai ia e saina a fasa o tu le na fo ai e peletania ia saina ile ta tonu al sfuru le po ile aso mo you like to see vai fitu ai le o waila Hong Kong le fono le fai pe onisina tu no usa kolone fo ia peletania Hong Kong
Le la o mal tem neo lo vese pele va Hong Kong. Ia male tunu ule o saina. Ia ai maluia tele tau manga o le nei aso i Sāmoa si o tātou tulu tele ngā malo. O le swing o le tātou porokalame le nei aso o le se furu tasi. Le la kolosi e lo i Sāmoa fasa longa le Facebook. Ai wha longa whaafonga le tulu ulunga le tātou ala leo. I le tatalaina o le fono. Malo le tau pulenga i le solo no winga. E wha umatul fasa longa o le tātou Facebook ma le ofisa utu i nei poridua. I le afa o le se fulu. Ona ta pena mai lea o le tātou o whinga luenga i Sāmoa. E whaasala lautu sa o tauru manga le nā a mai a. E onto e whaola leo Facebook ma le YouTube i nei Wellington e po nei porirua. Ia, rona winga tātou i nei le lau mua whaalongolongo whaafonga le tātou frequency po le ala leo. O le a maua fo i whaasala launga nai lunga o le tātou li teo a matatu. Lata i le se furu tasi whaasolo atu le te o le se furu lua. Rona winga nei te ua whaatuai le tātou telefou le awauli o le mafuanga na o le a whaau o pēle porokalame mai Sāmoa. Wala te pole. Ene e tu fisili ia o le rā mata mai ele. Ia ele fono i le aso ngafua. Ia o le fono au tūla le a mata nei i le aso mo a luas fulima o le masino ki topa. Ia mata walunga i lo fono. Toi fo il telo malo tai au le aso sā ma le aso ngafua. Ia o le whatautonga na o le porokalame le aso mo le sila fia. Wha malo whaftai. E inisi o tautua nei e ta ua tele whaatsoifua maloloina. Ia usi mai ele whaafonga. E masani ona e wala au i le Healthline, a whai e le ai, wha masani ma whaataitai ona e vili i le o walu se lau, ono tasi ono pe a e mo o mia le fesosoani mani whautuanga i lo ngase, ma le ainga o lo soifo maloloina. E whaai loa atu fo e ate oi le isi la asanga e tatau ona e whaia e tusai malau mata upu. E le ai se totongi, e te tala fasolo a atoa i le au male pō i aso e fitu o le vai aso. Whai i ai e te fiatala noa se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le maasani tangata Pasifika i le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina e tangata i e whaongaina le Healthline. Le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava, ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau, ono tasi ono, pe amo o mia le fesosoani. Le tonu mai ate oe i le sa lusu fitu e topa i le lima i le fiafi i Lower Heart Event Center i Wellington. Sa so leinei mo oe na ia e malolo ai, ma maua i le mana o le tua i lo soifua. La so vavenga mga luenga mamana le tua le whaatinoina i ate oe. La e mawaina i fo i suau o e whaamaniana e le aisoni tau. O ni MC le nei avanoa tau. Mo nisi whaamtalanga whaamoli whaafsotai mai o lua tasi, 5 tasi, lua fitas, soifua. Ta lofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa whafonga mai pēr i le siufonga o le laumua i Wellington. Usi mai e whaafonga o tātou telefone nei mai Sāmoa i le tautua le siufonga le laumua i le Australia no i mo topa lua o lua whaa. O le apa whaatupu, o se tūmaanga Sāmoa, e whaaseiloa i ano i ai mālo mai whako. E te o whaaseiloa i ane mālo Sāmoa, le whainga malanga, a le fionga le tupo Peritania. Sa le sa le tūnu, malana mai fiopo Camilla, i se amo le whailoa inga, le na whaia i le Universitea o ao Sāmoa. O le apa, na saulia e le fionga i le au mamanu le mālo. Tui malele whāno maale toa toa lauwi le lua. Male pasioko whaamausile le lako tui malele whāno. Whaatea le paia ia sio anga o whale lātai. Na awai le afionga i le tui o le whono si Sofia le maa mea o basi mua lia. Le tumaita le mea sia mei na aomi mata afa. Tui mamano le kāpenesa. Le taitai o le tua ngai. Tui la epa lupe soli ai sa i dele mania le ngaoi. Tui le vaenga whaai tui puia ia te saua tangata. Whaatea maa lo whaalono mia. O tūmaanga tani maa lo Sāmoa. Na munda wina e alai whaangano longa na mea lofa. Mole fionga i tupu malaka fiofo a o iai Sāmoa nei. Maa saunoni sole tūmalo. E se whaai ea malo nuna lea.
Mo whanana whai, a o si tua sa poi ene a waua. O le nahe ane nei wha amoe moe, na si ai loa lea si o anga mo saa, na wha are e iai le tuafa, tui tau mea sina, i lana fionga ni tupu o Persania. Na si ai po i le mai sete sa le fantou, i le wha asao o sa wā tungo i moa sa alava. O le so, e te tala ro i ai e whamitanga sa isa i a malo le sau fulena. Talo falava o talafou mai le siufofonga le lau muai Wellington e mo le nei tae o le aso 25 o ke topa lua afe lua faa. Ua pasia ilo na faitaunga lona lua, le pili e toi faafo i ai le Citizenship o tangata Sāmoa na whananawi Sāmoa mai le tausanga e awheiva se lau lua faa, e o atu i ai Januari o le awheiva se lau whaiva. Mua o le ianga i atu i tutono le maotofono le mamalo Sāmoa sa awa i ai e whaailoa le langolango i le pili, na whai ai se whai ngā lotu puu, pe ona taitaina i le taitaifono maftanga whaife au so o whaatasia Sāmoa i Wellington le sungal whaife au toa ina ia Reverend Malaki mo ai ava. Sa whaaleo e vaenga wha upufai uma le langolango i le pili pe ona iai le asona nafi i le palemene o New Zealand. Sa va ia fo ilo i mata malingi, ona o langona o tia o se tasio whai pule o le vaenga wha upufai ale national. We heard from grandchildren who spoke of their grandparents' pain, from community leaders who have worked tirelessly to keep this issue alive, and from those of you directly affected who have waited 4 decades for change. These testimonies help shape our understanding of what this bill means, not just as a piece of legislation, but as a pathway to reconciliation. Le suifai pule ia Tom Rutherford o le pātia le National, na saunola fionga ia tui ono, e ma eule maalosi o le langona o i lātou, nau na ina le nei mata upu mo tausanga i tele, le a foi ua ia i malona sao, ai ua ia ave le wha maalo i tupulanga talavou, o sui o le palemene, le a saa moli mawina lava le langona mawhatia o sui umana wha a leo o lātou fina ngalo, ai maise o le vaenga wha upu whaia le National sa le i langolango ina le pili, i lona whaitaunga mua. Na sauno atu i ono i le sifofonga o le laumua, e ai nisi vaenga o le a whaanga solo i ai le komiti le maotafono, e whaatala noa ma whaafinau teuteunga, e ono mawhai o na whaia ina ia mawhai o nao o atu i le isi la asanga le pili peitai, e ai lava nai whaafita auli, ai maise o mata upu e au fiai whanau wa tangata o lo autu i ai le pili, ma e ai lona manatu o whaatala noanga ia o le aanga i ai vaenga wha upu whai. We've got a couple more stages to go yet. We've got the Committee of the Whole House stage where we will debate potential amendments. So we did get consensus for the bill to proceed, but there are issues around who it should be offered to, which I think will be the main issue of debate. Sasau noa le whaipule o mana Barbara Edmonds, i le tele o whaale tono le malo New Zealand, maona a whianga i le vāna no whai ma Sāmoa maona tangata. The Talloon that landed in Apia Harbour in 1918 led to the death of thousands of Samoans. 22% of the population was wiped out through the flu. The Mao movement, Mao Mapule, where Black Saturday on the 28th of December 1929, that movement was pushing for independence. Te Puatama Cecilia Lofi III, he was assassinated on Black Saturday. The Dawn Raids, the 1970s, where Pacific people, Samoan, Tongan and Māori, basically if you were brown, were targeted, questioned, arrested and deported. Ina ua fesilingia fo ile fionga anai afa anai isona finangalo e winga ile unga o le whaitaunga lona lua o le pili le asona nafi na ia sauno ai o se aso le nei o le manu malo. Ona lea ua tautino e New Zealand le se o la lato whai unga na whaia i o tātou tangata e ui o lo o iai pēr ni wala i le nei tau mawhainga. Next thing is sort out the immigration. I want a Samoan arrive and get his passport stamped for 3 months. Third one was I want a quota scheme where when you're drawn you will get a 12-month working visa.
Saunoa le sunga le whawhiangai ngai a Reverend Aneteri Asau le whailau tusion maftanga whaiwhi awi Wellingtone e langona le nganga whaangai e tia ona o le wha moe moe le aswana nafi le ua iu i se tali fia. Maangai sa moana kias awa kaunga umaka mangaku yang awe sapis e koe kukunga komiki le walau le whaakunga peranget longi no lumi whaila o koe uleis whaakunga me whaapena a mese ala mai siblings me whaapena a mese le whiwa i o kapanaka tātou a Wellington tau sa fia man na lo whaatas le whaatari koe whiwa te telefono maftanga o no le ia maftanga le kau la mua la whaama koko la vai ka koulau ia o le fu ia te tele tamata lutu. O le mai o le whaitaunga o le pili ina ua pāsia na whaase ea tuai i se vaenga o le maota o le pale mene ma whai ai se whailoa inga mani whai pule o vaenga wha upu whai sa whai loa le lango ma taitasi o na wala au e whai ania lātou saunoanga pūpuu e winga i le wha moe moe. E tu sama le luas furulima a whele au whainga o finangalo wha alia po o submissions na whola sia i lumor komiti wha pale mene ina ua mai a le whaitaunga mua o le pili. O se tasi o tau nuunga o loo pitosili o na tuli matai le fono taitai o malo le tau pulenga o loo whaanga solo pei Sāmoa, ina ia mawhaiona maua se tasi ma ia ioina se folafolanga mo le vasa po o ngā sami le Ocean Declaration. O loo wha moe ina ia tali ai i le wha atuputupula ia pe o whainga tau wha matau o loo wheanga ia i mawasa po o ngā sami ai mai se lava mai le suinga o le tau ma le si o le sua sami. Na whaia se whaatalatala noanga le whailau tusia o le fono taitai o malo le tau pulenga a fionga Patricia Scotland ma le pule o le siufonga le laumua a whamasanga te alu mōresi. Ma whaailoa ai e Scotland o Sāmoa o se atunu o le Pasifika e sila fia le leia a fianga o le tau lea ua tali malo i le fono i le nei tau sanga. I think one of the most important things we hope will come out of this CHOGM is our Ocean Declaration. Because we can't just let this happen to us. We have to do something about it. And our ministers, 56 countries, we came up with the idea we need an Ocean Declaration. Right. And so now, here in Apia, we are hoping that our 56 countries will agree the Ocean Declaration, which I think will end up being called the Apia Declaration on Oceans. Na ia whaailoa o le ngaluenga tele o loo totoe nei o loo i lima o le tamaitai pale mia a fionga fia mena o mi mata afa ina ia maua le lango ma le tali tonunga o sui maua tunu o e 5 e lango ina le Ocean Declaration na fesilingi e mari whaivalu mai le si ufongo le laumua le pale mio New Zealand Christopher Luxton i se whailo inga matusitala ina o tau nui Sāmoa i lau auliana nafi pēna te lango ina se folafulanga mo le vasa po o ngā sami le Ocean Declaration na tali Luxton. On CHOGM, will New Zealand be supporting the Oceans Declaration and be anticipated to come out for CHOGM? Yes, and I think what's fantastic is this is the first CHOGM that's been held in the Pacific outside of Australia and New Zealand, it's going, and Prime Minister Fiame chairing the forum will bring her thematics to it, which I think will be really important, which will be around oceans, it'll be around climate change, it'll be around youth, it'll be around gender, and that coupled with core focus of CHOGM, which should really be around the democratic institutions, building good governance, good capability and capacity within government and democracies and the rule of law will be, I think, make a very interesting CHOGM. I think to have the Samoan influence coming into CHOGM, body of 56 countries, I think will be absolutely fantastic. So yes, look forward to supporting it. E nā te lango ina. O leulua I fono a le CHOGM lea ua awai ai Luxon, tālua na avea mapale mia, ai ua mawhai ai fo eo nao o atu I Sāmoa, mai ini nai vai aso tālua na ngoto le manawa nui a New Zealand I ngā taifa leo Sāwhata. Na whawhetai e le ofiso whela awa inga au kilani, se tasio ave pasi na ia tau mawhai e whesosoani se tamaitai na whao o 5 I ai se tangata, mai uai ina maliu, sa lipotia I le ngata na tau mawhai e whesosoani I le ua maliu. Ai sa ia tau mawhai fo'i e pui mai I se tangata o le pāsese, mai I leo so whainga, na o atu le na whao o maliu I le ofiso leo, ma whaai loi leo o ia sa whaia le solitu la fono. I le mai ai o le tau sa ilinga I leo I le aso lulu I le taimina tupua I le whaalave lave.
E tele malanga va alele Wellington na fa alea nga ina ile asona nafi ono le malolosi o savili le laumua. Sa iai le lapata inga lanu moli le a ayo wairarapa Wellington ma Marlborough mai le asona nafi se ia o mai le se fulu ile tai au nei bei ona valo ia ile ofiso va ai tau. E iwa fainga malanga va alele na tau fia ma fa atuai ono le tau. Fa aliele so upol e New Zealand David Morgan na ngā luluela lato au nanga isa ili no fuanga no fuai tangata malanga peitai e whaatapula ano fua wa alele ona ole to atele o tangata malanga i le aso malolo le leiba o lumana i nei. Talai ta alonga, o le 5 minute te aile tonu i le awa uli a tae ao, o le ailo ilo aile li na Wellington ma le au malosi mai i Bay of Plenty, mo le suenga si amupini o le taamilusanga o le NPC mo le nei tausanga e whaialea ta alonga i le Sky Stadium i Wellington. O le lata i le fitu i le afiafi o le astona i lava e amata i le taalonga i le vāle oropeleki mai a pani i le malai taalo i Yokohama, mo le taalonga mua o le malanga taamilo al oropeleki i Europa. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Tala falava, o si mai ala whaafonga o tātou telefone ei mai Sāmoa i le tautua ala si ufonga le lau moa as whareile luas fulima o ki chopa lua o lua whaa. O le awa whaatupu o se tūmaa ngā Sāmoa e whaafeiloa i alo i ai mālo mai whafo e pe o le whaafeiloa i le mālo Sāmoa le whai ngā malanga a le fionga le tupo o Peritania sa le salitolu malana masiofo Camilla i se awa o le whailoa inga sa whaia i le Universite o ao Sāmoa. O le awa na saunia le fionga i le ao mamalo le malo, male masiofo, whaapea le paia i le afio anga o whale la tai. Na awai le fionga le sui o le fono sui tofia, le mea ropati mualia, le tamaita i pa le mea o fia me na omi mata afa, sui mamalo le ka peneta, le taitai o le tua ngai, tui la epa lupe soli ai sa i lele malia le ngaoi, o le sui leo le vaenga wha upwhai e pui pui a ia te tau o tangata, wha apea ma lo wha alorangia. O tūma ngā sali ma loa Sāmoa, na moni mawina e alai wha aloalonga ma mea alofa, mo le afionga li tupu ma le masiofo a o iai Sāmoa nei. Ma na saunoani se o le tu ma lo, o sfai aia mawalunga lea mo whale la tai, a o se tua sa fo ia le au maua. O le mai o le nei wha moe moe, na asia i loa le fio anga o moa taa, ma wha e iai le suafa tui tau mea sina, i lana a fionga i le tupu o Peritania. Na asia si fo i le mai estete sa le salitolu, i le wha asao o le tonga tongo i mota a lava. O le aso, e tatala alo i ai le whonotanga a taitai a ma lo le tau pulenga. Ua tautino le minsta o le vai fafo ale malo Ghana, Shirley Ayoker Barchway, i lala tau feilo inga ma le fio anga o malie, o se mafutanga o le afa awawa i pea, ma o le asila sila fo ini vaenga i mawhai, ona fsosoani mai ai le malo i le fio anga. O le awa o le feilo inga na whaatino e whaafeilo a ia lo i ai le au malanga mai Ghana, leo lo taita ia mai le minsta o le vai fafo. Ta ua ele sui o le komiti a tina o malie, o ngalo male mana la kisa toi lupe, o le whaafe a le afio anga. O le fia anga tele, i le saufa inga li ima fai pule sa awao ma sa maitai, male loa loa o le afio anga o malie. Na whaafetai a le sa maitai min sa o Shirley le afio anga, ona o le whaalo alo ai maise o mea alofa ua tau a aoina. O tā penanga Sāmoa mo le whonotanga, e le i whainga o fie, ai mai se lawa i tutonu o nuu mawhio anga,
Ina ia mautinoa le mātanga o fio anga i le mai mo a tai, e malanga mai mo le wha moi li nei vai aso. E le ngata ia fio anga ai whaapea fo i tāpenanga le malo. O le whailo inga o fisa whaasalalau, ma le minsta o le vai fafo Australia, Penny Wong, i le awa ulia na nafi. Na ia whaalau ilo aini se omta upu, o le a whaatala noa i le so, i le fono tanga tele tai o malo o le tau pulenga, leo lo tau la mua ai le mta upu, o suinga o le tau. Na mamoni mai ai i lea whailoa inga ma le whaamalo le samaitai minsta o Wong, ia Sāmoa ai maise o na tangata nuu, i le matanga o fie o tā penanga, whaapea ai ma le tali malo. Tā ua e Wong, o Sāmoa e to i titi le whaitau au whai o na tangata, pe a whaatus sa atu i isi atu nuu te telo le lalolangi. Ai ua mawhai o na whaamaonia e Sāmoa, e le tā ua le numero tangata, ai e tā ua le tutu whaatasi, ma whaatino le ngā luenga ma le lotonga tasi. O Samoa le atunu mua le Pasifika ua tali malo i le whonutanga a malo le taupulenga. O le wawea na nafi na tā ai le palolo, ai o isi o lo o masa le salopea, ua whautua ina le ofisa le wa ai tau, le atunu ina ia utangia le lei la apta inga i winga lo wa le tau. O le wha manatu, ina ia tautua nā le saunga le mo, a o iai le sami, ia tapena se whaile e whailo aile mo o mea o se fisosoani, pe ātula i mai se whaalavelave. E whaono iai pea ni se māsalo i le whaaua o pea o na tua asiasi no whanga e māsani o na tā aile ia. O whautua ina le suisa upa New Zealand i ngā luenga whaavai taimi, i la tauolo o ngā lulu e nei, ina ia tautua nā le pūlea o le tā o mafa o le ava mā losi. O le whaalinga le suisa o upu, o na ua toi alia e le inu ava mā losi po o le inu pia. O le vai aso lana te anei, na toi whaamanatu ai le so upu o ngā luenga whaavai taimi a New Zealand, i le au ngā lulua i ngā luenga whaavai taimi, le tele ma le ano anoa i o whaalavlavi tutupu o na o le ava mā losi. Na toi whaamanatu fo i ai, le tā ua o le tāpua inga a inga, to alua ma whanau, ai maise o au lape pe a whai ai maua. O tala ia mole nei aso, whaasoi fo ia. Security, they always say more.
Iva fe fianga so filo yo tai au de taimi leo lua su fami lu te o te ne le valu te tu al si fonga le lo mua ma wala vado mata no to lua to fo ma pule mangafa tala mino le tanto por kala me le atta le tai au talo va pule mangafa ma no le fa malo si le tai fo ya le flauman wie lo sunga to foi ma lo le pale ma lo spo mai la vaina taulo lo wale taulo ne tai au mon malo ya o me na me to pito no ma lo sa ne tai ya manuia la fa stai le angal le li e moni la valena fa si la mai le lo wale tau ya ese fo ya mani fo su ya na fe lo ale yang le savili ya na ona iti mula iti alena ho mai lava ine sai ya malo ya ole tulanga na le il fa mo vai so me so le tali malo tato le lo mua so engol champini ole tamir sanga fa lo to fa le kopie ni usila ya telefo ila to malanga mai ya mo e te malanga mai ya ta longa ya ole fa timtimu nei mata ya mo so o fatimu ya mamatala le lo mua Wellington o ina lo sa no anga tu foi o le wa e halo e promote le awal lo mua le malanga mai a pay of plenty ya pay of plenty se na foi la fa ya va feo au le te no foi nei Wellington at sila fia io wala kile o fa sai le o e lo mua o sia matso au ila lo al saida ila lo i kalaiste ya lo malo lo mo ni foi sai ya yo pe o mo foi mi o si to au le tele na mai tama mai fa lo ia le ai go Wellington malo ya le yo pe le su ingol por kala mele ya so mo le si fiele tunu ma sania le aforiva por kala mele o tala la ulunga o le ala la fa intel no mo le fiole di pule mai Sāmoa a manino ni si o vaenga i le aforiva o tele loa pe o le ale umi ia o le se fulu ia o le aforsfulu por kala masani le o le se singa o le sfutasi le la kolosi fasa lo mai Sāmoa ia awale tala ino le fono swinga la na tao nei ale ua si fiatu por kala me o le la langi o so nei le tasi le auli ano no winga e fisu ya ita to por kala me matemi e fua i Sāmoa tau rumanga o le fono lo awele fiona le pule mal tatu ofisa nei tele le peleni no nei aso o le to yaso nai momoa e moni ai e pe uma ia fono ponei nga solo malo tai au te liu i no na fio toi e tai le anga le veo le foi se io se malo lo nei tatu fenga ngal malo sa o le wala fianga i mangalu o to tele pelo malo na malo la tola wapi ia no la ua fie foi la to ainga ua alu le fie vai aso no foi sa o le au te loa Maria le to fie foi mai ya masalo la ya e fa talu fatum fa malo tu le tunu fa taile mai mo mai swinga na por kala mele ya solo no winga loka mauri ki o la uri na mai se o Facebook mo YouTube e il te me fa uma tu tu e nei podidua kolosi lo le Sāmoa manaya nice ole fa pela la tape tatorito ai ole a tau fiele o nanga Facebook i nei lo fisa autu ia sa o fa sa longa mai Sāmoa o na alu leo le lungo le tatu wala leo yo ai matsa uma tatu nice manaya tele ia ole aso ala fa i lumo TV ai swatim timu no fo le fa manaya ya ai mo se ole anga ita to le e umil fa ngol vayas wala son fu la malo lo tato le po weekend le tato ile son fu la va so fo le malo lo ya onga mga lunga o ka fai me fitau ir nei fon tanga e fono Sāmoa ya ai malo lo i tato sa o le sa ya o le na pio de tele o fa so o le nei vai taimi lo tato ia e fa te tau lava le fono lo tali malo i Sāmoa o la vani ngalo o le tala fia na fi le na pa si ai le fai tongo lo lua
o le maule po le pilo sitseni le sa awai ia savelina ma ana i le fale fono na nafi le na mai sa o tatu fasalonga le fo to e mai ni ana ni tai hau a le la we fa moi o le to 4 minute le iva o le maula no tel no ngol tatu o na ele fai lo tusi o le maftanga fai au so fa tasi Wellington e poli du man hat valley Manaia tala mai ma sa no fo tu langa ia nafi Manaia ma nga ia tu Ioi, wa pe halean fa long mai fo ina su mai lavas fai lo tusi e fai le fa si silanga wale long ina o le fa moi le pina ia nafi Manaia tele le o te loa wana o va tu fo ile na mai marine task sa ia le tau ngol pa le mi i Samoa man e la tele ana nga ina fa long foi la nei vai New Zealand mai ni ana to atang ia dis foi pule le national e ta o mai ai i le mele wo ia nei le pili foi tau ngolo na lua o matua o ta fia la o la mau nei tangata matutua nei le fa manu ia ya ta le sier foi ngolo tolu mai ta mo fai lo ia va fen fai ia manu le maula no le si vai nga matua le lo fina nga lo le tu ia o te lo ale fai tau ngalo tolu ia le wa fa se mali atua ia masai ni lo fasia lo sa o le talo sia ia pio le tuna le tau nga il por kala meditao ne la tau tau mana ia tele por kala me tu foi tele foi ia pela ia sit seni le Samoa o i nei o Samoa foi i mea ia na tupu na nafi le ava fa tupu o si umu oka ia amata mai na la fa tupu lan sa ni fale la tai falatai le faatino ina la le a o nganu manga ese o kale matanga ofi o kale matanga ofi ma le sa la sa utanga ia tu ile fio mai o le mai estete sa le sa malana ula fala alala mai le tala na atoa ma le hao le malo ise fo ile la ngona atu foi o le si tu no mai tawina o mafai sa mo na tali malo te tele nei ia te ua ia ai longa mafai na tali isi no o Pasifika ona mo mia ni fale lele ni fale si tele o ni ta vale mo ile anga lele ia tu isi tu no i ta vale o pela fale le fale sa mo le universite mata o fio le fale sa mo o kale mani lo no ai ngati fafo ma totonu le anu fale ma ila to lo alala mai ai na il fati nonga e fale la tai o le ava ia mata fofo ia ule me o le roto tangata ta milu li pu ava ilungo le si pu ava le si pu tau ava io o le tele ia ta fale a onga na maua ai le fati no ina le anga no le ava fa tupu le fio mai o le malo le fio mai o le mai stitila ai nga tupu o Peritania o le asesimea au lo fa manu mai le atua le lo fa vai Samoa ma tango fia fa mo a fai tele mai mo nei lungo le Facebook mo le YouTube per tanto ritio le tele ma se foi la pe le avalenta o nei por manga fa ia o li poti le tonu mai a tu le palmi sa mo ma sui palmi New Zealand ia ma le fa mo na Polen tale ma le palmi sa mo ma tango fia pe o li si va nga fa manino ile atu no o ile isa fa sa u fa fia nga fa mo na o nei le Taiwan fa sa u mai mo ile lang na o le launga au tu mo fa nga lotu yo na mai ailia ana na tau fia mai le tau na sau ai manaia to le fo langi ne te vai tu lo se me fai lo me fai ti o si le la tau fia ina mai pule ata tu yo tatu le host we have to look after ourselves manaia tele le fo fuanga o le si fo itu e fa manino ile tatu tu no o le o meni o fa sele la unga fa nga ile mo me o tata po o vanga tau internet ya mau pertat on sa ese faz ela longa pela faz longa nei o foi fa nga wa me va pena o faz longa ia e fu ele malo si ma le tele e ma fai ele au nanga le fa teknologia ona piki faz longa ona moli mai le ia tato ia e te mete wina la vai pe ele o ele uno sai sanga também na le se leo na ne fu e lava per tato ono sa o tecnologia ele está to me ma fai e pe ona fiu tau mo fai mo teknolosi fo ia e pule ia o le mea te tu atu ia le mea ai sa ole le al fo tuanga ile malo le tunu ai talo ai foi ono tato were excited o voi ai sa ole le tele ana i just to singa foi fa pena ai le fa mala mana mai io e foi la na pela tato por kala meneso ai se vai fa pena le fa ilo atu ia o pa nga masan le tato litio ai
Ya lava lon sa ia tamai. Oi a tamana le tau fai lau loina. E malo, o leo te pa ima ufatalo fatu nei tatou o inu on tatou leina, ia tapsoa lo fatu por kalame saulo, manuia ngā luenga, su ngā veau, malo lava, ia fatu, whaftai, le ala ia enga sifa, ia le mafuta mai si usenga lo fitelatu, Erika Moe, whaftai tele, a whenga fale sita, maluia tele le tai au, su ngā tau se fulu wa le mafuta mai le ven, ia lo tele atu Ioana Viriamu, maluia lava, sunga ia fale lua le tupo, mai le ven, alo fatu fale lua, ia te oe male ainga, ia o tele nisi e tātou paanga ia, fia whaatalo fatu sunga ia pida newa, maluia tele nei aso ala tātou ia i tau tua e fia whaalau i loa. Ia me se fo ia, le uso fo ia manual, ia lo mafuta mai Sāmoa, ma lor ngā lue, e nisi o tātou tau tua e fia whaalau i loa, na tāle o tātou pese, ia lo tele atu por kalame, ia o pida newa le mafuta mai na i Brisbane, ia usmil whafonga. O e sila fia e mawhai e au whai ngā luenga whale talawai, o na whasosani a te oe malau ainga, e tonga fitini ngā se lai, te mani manu angai le tu ngā tele. Mō lau sila fia, e anga wa umaleu whai ngā luenga i le whale talawai i mata upataulu soifo maloloina, ma o le tele fo i o taimi, e le tau whai sawa wanoa, e mawhai lawana e talanoa iai iso o se taimi, e tā ua tele le sila fia e tina mai le 2.5, i le 1.5 tau sanga le mātutua, ai mai se lava tina mata maitai o lo o tele ina wa aiele soifo maloloina, ma le tau singa o ainga, o whale talawai umalava, e mawhaiano lātou whaatumuina pepa mo au whala au, tali ni fesile winga i au whala au, fesosani inga se la i te pei o le tale, fulu, wha iti ngā, fesosani foi ini manu anga la iti, o nisi whale talawai lātou te ofui nātu, tui pui e tau fia ilea a fia ile mi sela, tale vivini, fulu, male koviti, siaki mafuaile mawalungo le toto, whala au mo siama e a fiele plada se tulo, o vai e tulu yei mata, ma whala au mo nisi o ngase o tina mata maitai, asi ile upenga o fesota inga, o le healthpoint.co.nz, pe a fie iloa se whale talawai o la talatane. E tolu se fulu afe tā rāli tino i tupe ua tapena le Digicel mo lana promotion e fesosani ai i le taungata o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu whailonga tupe ta i lima se lau tā la cash o le ase ina i asa whareila ta i tasi mo ni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tā la pe sili atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le Digicel Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi e a lafo sau se leni le my cash le Digicel Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tala pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo le my cash alu ainga i Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu ai i whailonga tupe e tolu ta i lima se lau tala cash i aso whareile taitasi. Mo nisi whaamatalanga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu. O valu se lau tolu whawha whalua tolu. Seki a le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono wa sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe i se whai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina saolo whaasea i le te mana whanonga kai paho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whawhitai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Música
Si fonga mata ko fio fionga sua Felice Mikael e tatu pesele na ya musika o le tai au to sfuriva minuti ona tano live. O lena na o fol tatu me po atam tatu faselonga ile fionga mota anafi. La sa usitila tu il matango fio mota ana tu la tu tonga tongo. Iyo o kalmana yo tonga tongo a ta ulo mota o tongo asa. Yeah mon. No ole lesi tu langa no mai tawina. Mantuale ai ngā tupu mai estete e a fio mai le fale te le the palace. Ai tato nena mai moina le fale o. Ai le o se fale o na teu wina mana ia. A pi mai ai le o watu tala avi. Le a fio ato le mai estete i le fale o le na teu wina tu mai le tala lo na no foa e kava mai i e mea sina le tunu. E se ale anganga from the palace to a little faleo. Ya tatu li sa umalangi faleo man. Ese singalan. Iyo sa ole. Tupu mal tupu. Iyo pe af iyo. Na yo tu ole faleo ma lo il Friendship Park. Wai o ye tu. Iyo wo ye o ka fole mana ya iyo. Ole tau fe tu isitan la ona pe ona la papa na ina le Friendship Park tu faleo malo. Ya. E fa pena uma wala yu fal tonga tongo mota. Sa ole le male vai la ta fe la lo po vai le vai ole naila pole vai kale la ya. O kalmana ile vai ets fo ile vai tu ane loa ile mamalu le fio anga I motaa mena mata ina they were so close le tupu ile I aise popole anga le tupu ile popole le tupu ina itina o kale mana ile vai me fola na mota tu malanga Sāmoa tasila le vai nga o lo ya si mata sa vali tonga tongo le mota ya o Sāmoa sa ole le e te lore si me o mai tawina ile malanga tupu sa ole le la usa nonga pe o no uye fa fola long ya lu tupu e fai le pa fo ile pupungi tangata mai le tupu
Awana ila so. Awana so. Awana ila talata. Aole tupu mele ye Samoa. Fatalo fotu ile, fatalo fotu ile. Ia male sitina lena songi atu ile tupu pe whaalua. O ka fo le na atale wala ilo le lalolangi ia wala fa pe Britannia onto Britannia e pori kara tupu ata woso mai eso so atu ia I leo o Samoa free luar tupu ile o le tala ave lea ale vai atu fo le mai estate ele ia ni una fallinga fo ina le oka o le tala no yo to ina o kretano ai wala ki atina ai longa to solo e se le le songi atu le tupu ia mana ia tonga tongo ia malanga Samoa se lo fa tu merit ateo ia sunga wile mato ai no fa te lava manutafa lo fa tu porklame ia pe ona wo ia tatu li tio le fa filo mai e to fa talo fa tu family at ia mana ia yo le lo longo le pau na itamitina o te se fa pau pe se va ni we io no ti le pau tu e vai lo ale pata ia so ia io e mana ia fo isi alo ma tu e alo te le mena pau ai tu mai la il pe na esa no le va ia tu mo ta ai na itamiti alo ai si fu le mana ia wa mai fa tasi fa na la iti o tina o tama o matutua o ka semana ia mon ona fi foi na mai mari nice fa ngo sali mo ia le pale mio pelitania le mata ngo fi fo ia le foi na mai tatu telefo la fi ngo malie male to talinga malo le foi na fi fo ia le la to ia o kana ia io o kana na tele koko le tele mar kofi io te lo la mai nei la to la malo koko Samoa mali e wale la sau al sapalai ole koko mai kana o sua fala le fa sua foi mota ai le tupu o tui tau me sina ia o le te lo pe filo o le te le tu ni fa sa longa po filo isi o mu le tupu ile tupu ile ima ua pa ole melena maua ia la tailunga wata ole amo ina mai le amo mo sa le mainga le mea le mea tau mafa le malua tai a ole le whatinonga foi le na amo mai e foi o kale mana ia ai manso ole si mea la e pie mata ina e tangata ia mai fafo ai malo mai fafo o tu manganu o tātou ile la ile tatau ali le tatau le ila o le siapo o le la o tamaita i le malu o ka le mana ia e sui fo le la tau sila afo moni wea tu le to tele o le au faitu lau tu stala mai fafo le leina mai pisi mai tu o le fi mo ayo o la tofa person Samoa ia wanu le mauna nisi fo i o lo faya ia malo Samoa o le fia o malo ia Samoa foi la tu tano lau fo fia o tangata lau fo fia ai tanu ai no tatou masania tatou yo tatou tangata pe la o Samoa no me monsieur fa yo ai o tu la tangata ese o le fa mai o le lau fo fia o tatou tangata se mana yo ia tala ave fa fo ia Samoa na ia tala ave fa fo marketing no Samoa tu manganu o se ale fia la tu Samoa pe o mo fo non no fa tu ia fui va ai ia pastor Eddie lui tayao so fi angalo se mi se peti lui tel ne ya so fa lava pe tel ne tanto worsunga ya pe sta sita fi lupe atalo fa mai ya lo fatu manaya tu foi alo lo mafafau lo tama mafafau ile iputau avale na taute ai le maestete le iputau ava fa pata lo silafia o fe ave ile ipulea le iputau ava. Le iputau ava le na taute ai le ava ale atu salesa. Mantu le ipu lea fa matai ave fa suvania le ave fua le mema na o salesa. Ole si foi mea mana ia le tua ia. Olo toma fafapia. Tato masani le ava Samoa o mana inulea tau mafale le ipu tas. Mana i foi faingala. Ia ilo mai a sale sa ese ale ipula tau mafaia ese le ipula tau mafaila o malo ia le na tonu ale tau vatu se langona le ipua le tasi fa matai ave le fale mataanga Samoa ine e mai tau ai le ia sa foi na ia petanu ina ia woni toi pa ia sisi fa toi fo ia mana ia ave fale mataanga fale mataanga ia tanu tu se vole nga mau ipu ia tai lo ia e manso fo ia sa ole le
Ai ave fo le fale mataanga ila tule tango ia. Ua wai fale mataanga pela o tiota le vai tau. E tu atono le tiota. Tu e male leipo ia ta ilo ia. Mana ia. Na tu ati tilo e sal tango ia. O le mana te le sa oina usono. O le te le o le fala uloina o Samoa. Il malanga tu le tupu o malo. Ta apene I malo ne limas furono atunu. E tu fai le tale o Samoa e oka. Oka. Sra pesene le I aula ole tupu le uina mai olana iputau ave le la tau mafa iputau ava lana ipu ava le la taute tu vea tia Camila pe o fefe de mina wala fefe Camila pe po isi vai la autono ya wana me fai ale malo fasta ese foi le o fofonga la fia la nga tupu they're so relaxed. Mana ia o te fatule nau o le to ina na te fia ilo ma fia mal lampo o me ia fai atu Samoa ia mo ia la na vai le lau le me fia o fo ia le tatu o le malo ia sa tau fai musu ia mtau fa matala ia fa pe vai mo pe nei si vule le fa matala upu a pe o me fa pe mana ia pe ana fa matala isi a ole io mai I tono le fale Ape o le avale Samoa o le fainga le e fiola tupu lona fo wa ilo uma me wa uma na fa matala ye ati manatu ai fo iwa brief tarusia smanela ngona ia pe ana fa pe le lai iti su ia fa matala me ia na ia le o le atal pese se tala no mai le fa lo tu sil ma tanga fa fiau tu sai mal fa mo na fi o le tau te pisi Samoa il fondo la wai Samoa pa le mia New Zealand a le tala no le ta bu New Zealand ia o te loa so se Samoa la ole na so I fu le vai tau le valta si valu fa a ngai te si fa I vai masina masona umai io pe te no fuare Australia ma la Australia America Hawaii e te manuia il mer nei fai atu New Zealand avea ma sen New Zealand pe a o fe tengo non tonu malo fe a il Samoa ile na soi fu le vai tau sanga ia e manuia ila oi mana ia ala tal pese on tato no le sao sta musica fa fi fianga tai au io le fianga sale au mua iba minuto le turn ta le iva le tau si fonga le mua fa malulua tu al tato pese wale uma ona le we tato fa tanonga ta olea o le fele tu sil maftanga so fa tase fa fiau le sunga Reverend Anteria sa ya so fo manuia le sunga fa finga antele amalo so fo ya so fo manuia fo ile le sunga dia wa o ya me se fo ilo le lo va se lu ne ta ya si le fo fa fe ya tu le fa fo nga fo yo se tato tu nu ile la mo ne Wellington ia me se fo ila to mo fa na mo mai nei fa sala longa no penga te fai lang lo so fo fa ta ya ma nu me to pito nu ile swingol tau le wo ye ia so o winga yo le tau te mi fa penga ia ke do no ki mo fo yo palolo ia me fa penga ia ai o le la veto mo ia e savili ia o ma sang ia ka ko ka wala ka ko Wellington savili o le utete le fa fonga le fa me o palolo o me ta se palolo venu mata pe fa so mai ya kere no a ia mo kwa I le cousla ma ko a le asia sa no ia le sunga Reverend today fa matala fo I mai sa no tu langa nei fa mo mo nafi ia me se le fa ste pule la o tu langa sit se ni fa mo mo ya ke do la ua mo uma lava I tatou foi pe na mai foi telefona ai foi ele to fine ya ana fa solo ia le vosa ia tau tua nafi Saverina Cassiano
ia le mitanga na wa mo ia o a me fatino ile loto ima ele mfaiona ilo e istangata pe ana le ile tautua le tio ia ma wala ia o fasala launga e fala utele ile adu le fe au a si dia kula on sao le ngadu nga le to te fatino ina e mo dia fe au nga ilo fa po tonga fo nga le se me fa penga le la fa ia tua i pe tu la nga ia sa fa pena matango fie to telefone mamalo jo tatu o tunu na awai atu iai ia ese ala ngona o la ngona o loi mata so stay mi lava na fatino ai ale me tonu le wa mo ale atu i me uma muri fo so se me na iai e pena sin fie fo i o levana faita lo sanga matatalo ia ma tu atu ile tu nei fa mo ia le alana va ia to taulele ia na nafi ia o lava no tu fue ma tu ava tele ale ava no ale o matala o le wingo fa upunga o le o ia le fa upunga amendment o winga ele ngatala ona o le PDI ia sa ave le to restore le citizenship a le la o mafai o ko ku ia mangisi mea lo winga la o ngisi mea pe la o sa ngoa is fai pule ia ngasi e kai folinga mai la pe o mea ia o le tūlanga pe ona iai ia tai mantua fo le unga fai mai e kokongi ka maku kuar kupe ia o le la unga le fai pule le mai pa mastenov ele sa o nga mea fa fe o fai mai kokongi o le mor siksengi ke le kongi so siksengi o o ka nga ka ngu ke ko meki nga siksengi le kulanga la nga o pe o mea nga e AVS o le foi la o menga ka un fa le ka un pupunga me ia ele nga ka fo ilea ia o kulanga i visa finga ka ngo mai ka nga ka funga ngi ile mele fa la belave pa fingi mali ngei ia e fiu e fa kali a o ka unga ye se menga fa fingo fia mo ka nga kupu al fa belave ko mi pa se asau ia ke le la nga wenga ku fuele le ko lopis man ko le fa punga lopis to la ko ia le pi wa ku tua le la ia isi ko ingo afa nai ia or komikio le mau fa pe fo ia William Sio ia mala ko va e fa kala ngoa kiri fa pule ia wa le wa ioi le nga ma ko ku ia ke ia o akula le fa ka ngalo ko ia masala pule fo le komiki pe o ia ia o makua mau ki ngoa e pasi a ko i ngā whai kaungalong korunga ma e o foi la pe kulanga pe i le pili aia o la i par whaupunga e entitled my siblings whanau i la o ia sa whangau le period leo le kasiva dua iwa mai a yangwari de kasiva wha iwa kasiva dua wha i a yangwari kasiva wha iwa a wha pera la e kupurunga mea o se makua ke le a le wha maungianga pe o ngoko whai a kukufu e o le fai ko o makala te ia nga sa ngo te ka nisi da wori ia ile national sone o le wingo la fam kala ko foi le ma loa i ka ko u malava ma ka ko u ma o le mole power o le kuku fa kasi mar collective the voices of people o le upunga le ka awang fa penga le afe pe lua afe submission ave e le ka fia kala ngoina le mele sa mai la luas fuli mafe leo o submission le kulai ko inga lo makua e o ai kala bau wale solo muli e pe o se la ngonga langa pe wa pe o me fonga wa pae la kulungo o se me wa le penso wa le venga ko ni ngoti sa ole malo te malo e te lele fa no tu telefo na we ta tu telefo ya ole ngata ile ole na au tasi uma la fai pule uma ia po pati uma na vai le fai tongo na lua se lau duas furkasi fai pule nga ioe uma ele sesi e fa penga ki ke ele pidi a la wa ko ku mai la wa mela nga o ka usanga fofa ko a fai ka ngalo ko ya o de la le vala le ia le lo nga lu ele mau le ma fa kai fo nga ku fai pule ia sa mo malai le o malo lo mai ya fa nai ia lo fai a kusi ma ave fai pule ma ia fa mangingo le me ia fa pe ngo o ku fai ka ngalo ko wa sa a ko ala le package le wa ava pe involve mga siblings nga ia pe nga sa ngo ia manguia uma ya ka
Ia, isa o le ma nei tele. O leisi o tau sang fola le fa mni no mai to afel fe taunga lona tolu ia ma amatalon va vai ia le. E la si va nga fo le tau si le fie le tunu o le fa mo sa awai le maftanga zunga va fengai. E pa wale nga funga ia kai fa kai ia ka ko Wellington ia o le ese causa afia fo imale male ma fa alo fo yo a mio me kulanga fa penga ayo ngole o le fa alo fo imale va ai makanga ka fo e va ai ma fa nga fa fi au wa ile o fo il pare mengi ia e va ai winga nga fa alo ma kulanga fa penga ia ai pe o kulanga ia ele o se me fo nga nge ka wa mi sai po ai nga mo malai po ai nga fa ya mo le ai o le nganga ia le mafukanga pe nga mori fo i fe awar ko inga ya malaki ngafi ma e mafai fo le saunga le ai o le ai mo ka ko uma o le ai mo ka ko uma nga ka ngaka lai Sāmoa i ka lo fai o le wiki ata fa pe ku ye le menga i por se modifiku lima le wiki o ngaka makua ia ngai da vai fa kuai ngai me o fast food lo ka usanga o a fo koso ai ni usila ia ole nga mafukanga vai fe au ako ao fai ko ngalong ko e ka kaunga makua i longa makua kum wakule fa ko winga pe e ayo ngol kai ni foi kulanga fai kaunga o fai ka o nga ruenga ma o nga kamai ole nga ia pe ang fai e makua ke ia fai pura e vai maile ile vai nga fa lalolang o ka ko ia fa mo ile kua ya vai fala langi pe o le nampa se vai ai ya mo after telemono taimi reverend ia tal sia le feitongolo tolu ma le tatu le vale taimi nei o tu taimi na ia manuia wa so Samoan so ifol piriota le la ya America Australia e manuia umana tau sitseni le maria o kulanga nga ai e manguia uma ka ko kulang fo nga ia e mo kaunga mo la ko pension e ma mo fa penga pa o ke mile ia se fa se ai o le van ka ko ma ka ko ia ai mo le fo fa ka kere mo ma ko wa ngol ma fa nga fa se au ia fa ka fo ia ke o dua fo yo ngole le ka ku ngi ya so ia fa lo ngo pe ma mo fo se au nga ru ngo ko ngi ya so ia tan si fa to ngol tolu if tangi si pela ulina tangi si nafi a o tu tolu to if tangi si fo ia o le mai ia se fo mo le time ia fa se vo Tala falava, usi mai ala whaafonga o tātou telefone ei mai Sāmoa i le tautua ale si ufonga le lau moa as whareile luas fulima o ki chopa lua o lua whaa. O le awa whaatupu o se tūmaanga Sāmoa e whaafeiloa i alo i ai malo mai fafo e pe o le whaafeiloa i le malo Sāmoa le whainga malanga a le fionga le tupu o Peritania sa le salitolu malana masiofo Camila i se awa o le whailoa inga sa whaia i le Universitea o ao Sāmoa. O le awa na saunia le fionga i le ao mamalo le malo ma le masiofo whaapea le paia i le afio anga o whale la tai. Na awai le fionga le sui o le fono sui tofia, le maa mea ro pati mualia, le tama ita i pa le mea o fia me na omi mata afa, sui mamalu o le kapineta, le taita i o le tua ngai, tui la epa lupe soli ai sa i lele malia le ngaoi, o le sui leo le vaenga wha upwhai e pui pui a ia te tau o tangata, whaapea maa lo wha alorangia. O tūmaanga sali maa loa Sāmoa, na moni mawina e alai whaaloa longa ma mea alofa, mo le afionga li tupu ma le masiofo a o iai Samoa nei. Mana saunoa nisi o le tu malo, o sfai aia mawalunga lea mo fale la tai, a o sei tua so fo ia le a o maua. O le mae o le nei wha moe moe, na asia i loa le fio anga o moa taa, ma wha e iai le suafa tui tau mea sina, i lana afionga i le tupu o Peritania. Na asiasi fo i le mai estete sa le salitolu, i le whaasao o le tonga atongo i mota alava. O le aso, e tatala alo i ai le whonotanga a taita ia malo le taupulenga. Ua tautino le minsta o le vai fafo a le malo Ghana, Shirley Ayoker Botchway, i lala tau feilo inga ma le fio anga o malie, o se mafutanga o le afa awawa i pea, ma o le asila sila fo i ni vaenga i mawhai,
Ona fisosoani mai ai le malo i le afioanga. O le awa le whilo inga na whaatino e whaawhiloa i alo i ai le au malanga mai kāna. Leo lo taita ia mai le minsta o le vai fafo. Ta ua le sui o le komiti a tina o malie. O ngalo male mana la kisa toi lupe. O le whaafe a le afioanga. O le fiafianga tele. I le saufa inga ali i mawhai pule sa awao ma sa maitai. Male loa loa le afioanga o malie. Na whaafetai al sa maitai minsta o Shirley le afioanga. Ona o le whaalo alo ai maise o mea alofa ua tau a aoina. O tā penanga Sāmoa mo le whanutanga e le i whainga o fie. Ai maise lawa i tutonu a nuu maa afioanga. Ina ia mauti noa le mātanga o afioanga i le mai moa taitai. E malanga mai mo le wha moi moi ni nei vai aso. E le ngata i afioanga ai whaapia fo i tā penanga le malo. O le whilo inga o fisa whaasalalau, ma le minsta o le vai fafo Australia, Penny Wong, i le awa ulia na nafi. Na ia whaalau ilo aini se omta upu, o le a whaatala noa i le so, i le whono tanga tele taitai o malo o le tau pulenga, leo lo tau la mua ai le mta upu, o suinga o le tau. Na mamoni mai ai i le whilo inga, ma le whaamalo le samaitai minsta o Wong, ia Sāmoa ai maise o na tangata nuu. I le mātanga o fie o tā penanga, whaapea ai ma le tali malo. Tā ua e Wong, o Sāmoa e to i titi le whaitau au whai o na tangata, pe a whaatus sa atu i isi atu nuu te telo le lalolangi. Ai ua mawhai o na whaamaonia e Sāmoa, e le tā ua le numero tangata, ai e tā ua le tutu whaatasi, ma whaatino le ngā luenga ma le lotonga tasi. O Sāmoa le atunu mua le Pasifika ua tali malo i le whonutanga a malo le taupulenga. O le wawea na nafi na tā ai le palolo, ai o isi o lo o māsala salopea. Ua whautua ina le ofisa le wa ai tau, le atunu ina ia utangia le lei la apta inga i winga lo lo wa le tau. O le wha manatu, ina ia tautua nā le saunga le mo, a o iai le sami, ia tapena se whaile e whailo aile mo o mea o se fisosoani, pe ātula i mai se whaalavelave. E whaono iai pea ni se māsalo i le whaau au pea o na tua asiasi no whanga, e māsani o na tā aile ia. O whautua ina le suisa upa New Zealand i ngā luenga whaavai taimi, i la tauolo o ngā lulu e nei, ina ia tautua nā le pūlea o le tā o mafa o le ava mālosi. O le whaalinga le suisa o upu, o na ua toi alia e le inu ava mālosi po o le inu pia. O le vai aso lana te anei, na toi whaamanatu ai le so upo ngā luenga whaavai taimi a New Zealand, i le au ngā lulue i ngā luenga whaavai taimi, le tele ma le ano anoa i o whaalavlavi tutupu o na o le ava mālosi. Na toi whaamanatu fo i ai, le tā ua o le tāpua inga a inga, to alua ma whanau, ai maise o au lape pe a whai ai maua. O tala ia mole nei aso, whaasoi fo ia. Talo falava o talafou mai le si ufofonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae o le aso 25 o ke topa lua a fe lua faa. Ua pasia i lona whaitaunga lona lua, le pili e toi whaafo i ai le Citizen o tangata Sāmoa na whananawi Sāmoa mai le tausanga e a feiva se lau lua faa, e o atu i a Januari o le a feiva se lau faa iwa. Mua o le ianga i atu i tutono le maotofono le mamalo Sāmoa sa awa i ai e whaailoa le langolango i le pili, na whai ai se whai ngā lotu puu, pe ona taitaina i le taitaifono on maftanga whaife au so whaatasia Sāmoa i Wellington le sungal whaife au toa ina ia Reverend Malaki moa i awa. Sa whaaleo e vaenga wha upufai le langolango i le pili pe ona iai le asona nafi i le palemene o New Zealand. Sa vaia fo ilo i matamalingi ona o langona o tia o se tasio whai pule o le vaenga wha upufai a le national. We heard from grandchildren who spoke of their grandparents' pain, from community leaders who have worked tirelessly to keep this issue alive, and from those of you
directly affected who have waited 4 decades for change. These testimonies help shape our understanding of what this bill means, not just as a piece of legislation, but as a pathway to reconciliation. Le suifai pule ya Tom Rutherford o le patia le National na saunola fionga ya tuiono e ma eule maalosi o le langona o i lātou nau na ina le nei mata upu mo tausanga i tele le a foi ua ia i malona sao ai ua ia ave le whaamalo i tupulanga talavou o sui o le palemene le a sa moli mawina lava le langona mafatia o sui umana whaaleo o lātou fina ngalo ai maise o le vaenga wha upu whaia le National sa le i langolangoina le pili i lona whaitaunga mua mua. Na sauno atu i ono i le sifofonga le laumua, e ai nisi vaenga o le awhaanga solo i ai le komiti le maotafono e whaatala noa ma whaafinau teuteunga e ono mawhai o na whaia ina ia mawhai o na o atu i le isi la asanga le pili peitai e ai lava nai whaafita auli ai maise o mata upu e au fiai whanau wa tangata o lo autu i ai le pili ma e ai lona manatu o whaatala noanga ia o le aanga i ai vaenga wha upu whai. We've got a couple more stages to go yet. We've got the Committee of the Whole House stage where we will debate potential amendments. So we did get consensus for the bill to proceed, but there are issues around who it should be offered to, which I think will be the main issue of debate. Sasau noa le whaipule o mana Barbara Edmonds i le tele o whaale tono le malo New Zealand maona a fianga i le vano no whai ma Sāmoa maona tangata. The Talloon that landed in Apia Harbour in 1918 led to the death of thousands of Samoans. 22% of the population was wiped out through the flu. The Mao movement, Mao Mapule, where Black Saturday on the 28th of December 1929, that movement was pushing for independence. Te Pua Tamasese Lofi III, he was assassinated on Black Saturday. The Dawn Raids, the 1970s, where Pacific people, Samoan, Tongan and Māori, basically if you were brown, were targeted, questioned, arrested and deported. Ina ua fesilingia fo ile fionga anai afa anai isona finangalo e winga ile unga le faitaunga lona lua le pili le asona nafi na ia sauno ai o se aso le nei o le manu malo. Ona lea ua tautino e New Zealand le sese o la lato fai unga na faia i o tatou tangata e ui o lo o iai pea ni vala i le nei tau mawhainga. Next thing is sort out the immigration. I want a Samoan arrive and get his passport stamped for 3 months. Third one was I want the quota scheme where when you're drawn you will get a 12-month working visa. Saunoa le sunga le whawhiangainga ia Reverend Aneteri Asau le whailau tusion maftanga whaiwhiawi Wellingtone e langona le nganga whaanga e tia ona o le whaamoemoe le asona nafi le ua iu i se tali fia. Ma ngai Samoa ngai Yesu a wa kaunga umaka fo mangaku ia ave sakmish e ko ko komiki ala o ye fa ko pe ame no winga lu faila o ko e ye fa ko me fa ko na me sala my siblings me fa ko na me sele se wa yo ka na to ta to wa Wellington ta sa fia man na lo fatas e fa ta to fo telefon ma ftanga ono e al maftanga le ka la wala la fa ma popo la va ka ko la ia o le ia to tele tamata lutu. O le mai o le whaitaunga o le pili ina ua pāsia na whaase ea tuai i se vaenga o le maota o le palemene ma whai ai se whailoa inga mani whai pule o vaenga wha upu whai sa whai loa le lango ma taitasi o na wala au e whai ani a lato saunoanga pupuu e winga i le wha moe moe. E tu sama le luas furulima a whele au whainga o finangalo wha alia po submissions na fola sia i lumor komiti wha palemene ina ua mai a le whaitaunga mua mua o le pili. O se tasi o tau nuunga o loo pitosili o na tuli matai le fono taitai o malo le tau pulenga o loo whaanga solo pe Sāmoa, ina ia mawhaiona maua se tasi ma ia ioina se folafolanga mo le vasa po o ngā sami le Ocean Declaration. O loo wha moe moe ina ia tali ai i le whaatuputupula ia pe o whainga tau wha matau, o loo wheanga ia i mawasa po o ngā sami, ai mai se lava mai le suinga o le tau ma le si o le sua sami. Na whaia se whaatalatala noanga le whailau tusia o le fono taitai o malo le tau pulenga, ha fionga Patricia Scotland, ma le pule o le si ufonga le laumua a whamasanga te alu mōresi. Ma whaailoa i Scotland o Sāmoa o se atunu o le Pasifika e sila fia le leia a fianga o le tau, lea ua tali malo i le fono i le nei tau sanga. I think one of the most important things
we hope will come out of this CHOGM is our Ocean Declaration. Because we can't just let this happen to us. We have to do something about it. And our ministers, 56 countries, we came up with the idea we need an Ocean Declaration. Right. And so now, here in Apia, we are hoping that our 56 countries will agree the Ocean Declaration, which I think will end up being called the Apia Declaration on Oceans. Na ia whaailoa o le ngaluenga tele o lo o tutoe nei, o lo o ilima o le tamaita i pale mia a fionga fia mena o mi mata afa ina ia maua le lango ma le tali tonunga o sui uma watunu o e 5 e lango ina le Ocean Declaration na fesilingi e marifa i valu mai le si ufongo le laumua le pale mio New Zealand Christopher Luxton i se feilo inga matusitala ina o taunu i Sāmoa i lawa uliana nafi pena te lango ina se fulafulanga mo le vasa po o ngā Sami le Ocean Declaration na tali Luxton. On CHOGM, will New Zealand be supporting the Oceans Declaration and be anticipated to come out for CHOGM? Yes, and I think what's fantastic is this is the first CHOGM that's been held in the Pacific outside of Australia and New Zealand, it's going, and Prime Minister Fiame chairing the forum will bring her thematics to it, which I think will be really important, which will be around oceans, it'll be around climate change, it'll be around youth, it'll be around gender, and that coupled with core focus of CHOGM, which should really be around the democratic institutions, building good governance, good capability and capacity within government and democracies and the rule of law will be, I think, make a very interesting CHOGM. And I think to have the Samoan influence coming into CHOGM, body of 56 countries, I think will be absolutely fantastic. So yes, look forward to supporting it. E nā te lango ina, o le ulua i whono le CHOGM lea ua awai ai Luxon, tālua na avea mapale mia, ai ua mawhai ai fo eo na o atu i Sāmoa, mai ini nai vai aso tālua na ngoto le manawa nui a New Zealand i ngā taifale o Sāwhata. Na whawhetai e le ofiso whela awa inga au kilani, se tasio ave pasi na ia tau mawhai e whesosoani se tamaita ai na whao o 5 i ai se tangata, mai uai ina maliu, sa lipotia e le ngata na tau mawhai e whesosoani i le ua maliu. Ai sa ia tau mawhai fo'i e pui mai si tangata o le pāsese mai i leo sofa inga, na o atu le na whao o maliu i le ofiso leo, ma whaai loa i leo o ia sa whaia le solitu la fono. I le mai ai o le tau sa ilinga i leo i le asolulu i le taimina tupua i le whaalave. E tele malanga wa alele Wellington e na whaalea o ngā ina i le asona nafi o no le malolosi o savili le laumua. Sa ai le lapata inga lanu moli le ai o Wairarapa, Wellington e ma Marlborough, mai le asona nafi se ia o mai le se fulu i le tai au nei, bei o na valo ia le ofiso wa ai tau. E iwa whainga malanga wa alele na tau fia ma whaatuai o no le tau. Whaaliele so upol e New Zealand David Morgan, na ngā luluela la tau au nanga e sa ili no fuanga ino no fuai tangata malanga peitai e whaatapula ano fua wa alele o na ole to atele o tangata malanga i le aso malolo le leiba o lumana i nei. Tālai alonga, o le 5 minute te aile tonu i le awauli a taeao, o le ailo ai le Liona Wellington e ma le au malosi mai i Bay of Plenty, mo le suenga siamupini o le taamilusanga o le NPC mo le nei tausanga e whaia le taalonga i le Sky Stadium i Wellington. O le lata i le fitu i le afiafi o le astona i lava e amata i le taalonga i le vāle oropeleki mai a pani i le malai taalo i Yokohama, mo le taalonga mua o le malanga taamilo al oropeleki i Europa. Tala fauia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le taeao. Malo whawhitai o le sifurulua le isi i whakuponga o tātou fau. Ia o le temina i le ua te ele iwa miru te sifumalfitu o lo i porkalame le atal tai au ngā luta o luatu. Ia ma pule mangafa tala milo o le tātou porkalame. Pule mangafa te manatu fo ia isi si fi whaasoa meo le tunu o i le tātou porkalame whaatau i whasalonga mai Sāmoa ma Citizenship. Mane fo le vile mai au. Mana ia fo i manule e na i tātou minute. Pisi ale officer ni tai au. Mone le o whaatau walu lima le o whaatasi tātou numela vini mai ai. O le utau li maina fo i whamoe moe stasi o e kālisia. Ma te whaasala lau atu le vaso lea ia e peo le whamoe moe le whai e tausanga uma. O le ofo fu atu leo le fisosoni mo tangata uma lava.
E au fie lam toftinga me o tui pui o nanga se iai a matatu nani le fiafi fa solo to le vaso atore ma nei fo le fa mo community mana ia tele lango fa tasi o tatu community ne yo tele tau mafa la e o me o fa pena ma fua i le sto na yo le vai so fo a matai le tai au tau tu le fiafi mana ia fulu me ta vale mo fa fua uma ia e o toi fo i pe o le wasami ma le ipule al NPC e ma lo le NPC pe ave pe o print e ma lo o nei ta longa ia na fa i do fo i tatu tal fo o le sto na i por fitu le fiafi le sa ta longa mai Japani ta longa lo blacks ma le o Japani ia mai so ta longa le toa Sāmoa fa mo tu tu sta me le yaso ia le taimio ta longa po le va vea le son fua po le va vea le sa ina ia mauti noi le tunu a le fautuanga po kala mesiaki le Sky TV le taimio le ta longa e lo ai ale la tau fa mautu tu taimio le yaso li uma fa salonga mana ia tele wa eta wa ta longa le all black wa isa vala all black le la ta longa le ma o Japani to lua ia tamfana Wellington le wa ia ai pe o le taimio lo taimio le wa ta alo ila wa pe na o feita ne ai afue wa o ele te up to date ai ile au mai a Wellington ia to tele nei tamati Wellington e me nei tamati fou na to lua le sta le na pida la kai mali na Ruben Lab na tonu to lua na le la mo la no ta alo lo i aulo blacks mo le debut mo te mo pe au to ia tapu ia fo ina ia tamfana o la mo mana ia te ole o fa to lo lima lo fa tasir ta to leina porque la me ta nei afoleiva tala la urunga vai aso le la tal no me le fiona le di pule a famsanga te al morris ma mari fai valu mai le fale i o le media por au fa sa la mulino media center mana yo nei le tai au a fulu o tato por clame le asesinga fa to to ina malolo Reverend Elder research on ete o le sfutas ia por clame le talino le fono le la sa o tato Facebook ma le YouTube mana ia te ia fa fonga le tunu le frequency le ala leo mane tato mana ia pohani manulau ti noa o le atala noa i le fono le la fai nei po hafo ini pulu malolo sila o mai ma Afrika ma suis fono Afrika wa pe o la tau le la o atu iai ai tato taro si ia le apia Ocean Declaration le sauno e mari mo le aso Moni. Ja, lele. Fia level nei tai au pas forile ma. As malolo la sofua. As malolo la sofua. Au fa tsari stava la au. Fia le afo ile tupu wa lua tupu lai Sāmoa o pe tolu tupu na mai au le sau le tupu mai Brunei. Le afo le tau no mai la va le la po le tupu le mai se va hengo Afrika. Ia le na tonu thank you to foi. Ana tanga ia ona la ma le anga no mo kai la ma tamalo. Malana pe suru au. It was really nice to see. El me fa tai. O le fetau i ona te unga al lato atunu. Ma le tau Sāmoa. Wa na lu se tunu malulu. Ele me faina na lu mo so ola o tulo wa upufu. O ko le mana ia le va. Ma le tu mai le va le tamalo ka ilo le va le pirtani le na fio mai sa li sa. Pia e moni ta ilo foi sole e se mane tu mo al mala vale le fele o loi malo tau nu male la po o va le la e tu paka mai tu va le ko ko international continental ka ko le se me ma tau tia o le la po o va le e te to lima te to no ta te o mai ai sa o le ia au lava ne ia ti tatou pe le upo tusi fa taile tu ai nei ava noa wa maua ma sa ili malo ma tali malo moni ela ya la tau sta pese ale tala tatu le nei minute nei por kala miole ata le tai au si fonga la mo fa fianga wala asa mo pe sunga ya jo fa idua Samoa, uka ua manaya, ole puleta simasiana ula awe sunga wa ono mea. Mauna ia liwa ususu ilunga faali alima lepea, se mai ma ata sauni, ole afaila usima.
le ra we tata wala ngol leina ya ma lo se fu manuia le tata wala ta lo fa se fu manuia tu fu e nei ta fo oi ma lo fa ta lo fa fo ile te leina ya se to sa le tongi ta ya o mata ngo fie alo ma lo kilan alo se fu o ma lo kilan fa ma le aso ya le aso matua mata ngo fie ile ngale le yole malo mana ya sa no mai me lo fa so ta po kala me ni mai ta wala tele tu foi le upole upu fa peta ni ali e fa mai na le ta o meta o speechless wa le ai ni upu fa mai e ma ai malemata mata i Sāmoa i le fa ya e foi wa e se ta to no moni awa tato tilo fo nga patia male oro ia o mai al fanga ile tape nei no la tu uma volta me ia uma fale gala ele titi do la tu sao mo la tu na vena fight le la wa paid off ma wa taudi ma wa ava ile matongo fie wa e o ia tu no ele ia ni po kala me pa pe a fie a feni no pese ia o po ngale pe wa ki fale ali li fua pe wa moni tupu matani li wa mali ya sa le po se manatu e afia e ta yo kana i ya fio anga fo yo ai sa mali toa ya le wa ato mita ele ya ato no faina ma wala ya le tua e to e fotu wa ilta to sa se Samoa sa tatu wa ai le se metau na la ina ya se opo ina ma so wa ina sa ya alu mai ele tua la ya au mai ele la se fa mata ya Samoa ele ngata o so i fuata li malo a o folinga ya Samoa e folinga ele o fasa mo e bolinga ni oli ni fo la o tu me ai o ma ona ya tangata i folinga ma matu ya o le foi vai na mata dia foi la sona ya ole ava falo alo le sa ni le fi ama o ai ngata wa ana e fo me la o vai ai pe ona fai tu le tala e tu pe ma tangi i wa a tono so la to fo finga fa mate te le ai le ana nu le ile fa lo ile le fa mo mai state o i fo le o mata tu pula na fo tu pula na fo nei fo i finga wa ati bi ai pe wa ati li fa lo ave le ya na fa lo sa ole ya me fo ye mai tawina fo ya ile time yo fultua in alta to malo ale na mai taw ale ai na lulu awa ta ita yo ta to malo ina tia fatu la vai ya ni fa de tonu wa te tilo Samoa le se upu ye ave fa bone yo Samoa la ina yo nei tele se faso ale matua I la ngona mata ki nei pe ya la sa fa itala meu o sa le sa no sa ole ta fo Camila ai va tu le posales ai fa mai sia utala tu mai tau so tango tu nei pultoi o sa la o ta fia ai o ai sa no le mata ngo fio tu manga fasamo tatu te vi ele tu ele vi esta mata ai atono o se lao ma se tai au to ya fu o Samoa talo se ia ma vai atu le toko ai to fa ma pu e se amatanga fo so tatu malu ma sanga fo ina ia fusia I Samoa ia matatu tu la imo se o Samoa fa mami ai tatu fa tu na ia mewa o te ama mewa ele au ngai tatu so fu ia se fa sola le taia o vi ele li via foi le tu lo va se lua alo te lo si me manda ia la te yamata mata por mga fa meselim a se uso foi lungo le ole
o le mana ia lo te vai atu sto ino tu le pala au ai fono ma me la fai ko se mana ia mata mata atu io mana ia tele so o le fau ma le fau ai me se foi fa tsa lo fale tsa mai tsa pale mia le na lulu a au ai tu la epa e moni ale lulu a au le taimina fio mai salesa ia le au so o le fau ma le fau pasi atu fa tsa lo fa la sunga no le tu fue ma e ui ia mete ai pau ana mena wawai e ui nei mete le ai pau ana mena tilo ia yo le teni fata lo fai e lo matua il toina ua pe wa so lofa uma maunga ma mea sai a tono amatanga foulia ia ai manuia le dua va se dua nei aso Malo fa stai tele la velo vala au mai ia e manutse le ina au tapenanga le nei as fa soi foi ia ia mana ia sa le ia le upua le fatalo fa atu foi wa aver nei fono tanga o e na va mamao wa va la lata a o atu no mamao wa fio mai Samoa ia ma fatalo fa ia That's a word of the day. Ia, o te manatu le o mai ta o si o le tato programe. Te fa talo fa no le tato wo ia le wo fo ia malo plese uma so ia sisi ia fa pe fo Ellen lo fa tu programe ma fo e tali fu io nei le fa pe la semana lo Hawke's Bay. Ia fa tau manlangi le o tau lo fa tu tali manu ia o to na ti le sa ene. Ia malo lava sunga fo ia sio ngai malo le ma fu to mai manukau. Mana ia. Malo lava tai ia ole Anna Molly, ia manuia tai au. O mafa, tal se ele no fole li manuia fa ngona vaso. Io e la tato mai tasi ia fa pe tapo ia e fono tanga Samoa o alo tu ai, ile tawalunga. Ia tapo ia fo sia tato au. Ia le na. Toa Samoa o le peleki la Wellington ia o umana le la talo fa ngona vaso. Ia manuia tele. Ia ala fa so ifu atu mo nei taimi po ngafa. Ia. Fa soi foi Samoa ia manui lava au fofuanga nei aso faftai. Faftai ia soi fu mo nei taimi. Ola tato se atu tato programe i Samoa pio na fai no atu taimi o sola. Ia ore te minei fi fai no atu le tunu le la tatu se atu lo por kalame o tala le ulungo le vaiaso lo tu sa o mai lava i le fale ie o le fa sala lau i mulino u ia le no se mel fa fon ai se fa en o le fa sala lunga le mai sa mo ia o no lo tu mul fale ie o lo to tele lau tu stala o ia ia le la tam fa tatu le tio i na ia fa sa mai nei tatu tala le yaso e se mai lo fa fonga so sini le manongi Tino mai no taufi Mausalino fa amaoni Tu ma perse io o ileoti I le nga fa lolo ma tu te fia so folo fa ma fa tala fa tu Samoa le tu pele I lau fa fonga le tai tu tu mo e su fonga lo mo e Wellington tu sa tu mai Samoa nei por plano tala ulungo lo yaso a fatasi tu fo la fiong li pule ya sanga tel morisi amato ya Samoa nei
wala ko tanga o malo to pulenga fa talo fa tino fionga li pulenga sanga ni tao malo si fumuruia talo fa point mari a mesele pa ponga e pa ponga ma sani si ponga no mo ya fa talo fa ti pale ie po le central media nei tu AP yo le wa le nei se toe al to telefono malanga tu le opening ceremony here for pat singale a fi ai ta o fi o mai de ila to ko malanga mai ta in malo como ta le la voy ta to su la voy to le wa vele yu wa vele san ke ye fo si su yo ta to le va ai na tu fulanga ne fa ya ma i mo la to ya ma wa mari le wa lo ko ta ki po kala men ke o to fo ya tu ma o fa pe le se ma po kala men fo ya tu ta le fa po kala me ale la ya mena le o man lo fo po kala me ya e fo si tu to mi sta ni ne o le ke le si ba nga ya la ma o e mo ni sta le fo va ya po ai ma lo la vo ni ta ya ma lo fo tai lo fio ga masanga ya mana ya la ta fa solo ni ta tu po kala me ni ta ya ai e se a wingo ta u le va ya so mai la la so fo le wala mai foi ai le mau tu foi na ti mu ko le ta ma le ya no ya e pasina matangi o si sai yo vai aso nei Sāmoa ai le ko matangi nei na tu foi le mo tu ni telefon mai i Wellington na wa ta ko ni foi malai va le Wellington e o no le ango le tau e no su va le ya malanga va le na no mo ate na o le tau ya ni ya mo ya le tau no fa le e o si sai ya le ai solo le de ya tanga le muma to specialmente lo wa fa ko ngale tu ya e manu muma li o to na ya yo le suru lo pa lo la ya la lava ya tanga le Sāmoa yo suru na le tau le ye ma le e se po ni mo ya so ka tu go ma le e pa tanga ma lo fio ma sanga tele yo por tanga na e pa na wa ye tele yo wa nga pa na pa au le la por tai ni pa na nga ye tu ya a to no ta to le si media ko le pa la pasal la ela mo mua e dimo ta to sule to wa nei wili in Sāmoa to la to le o ya ki nei vai no Sāmoa ama o mama yo le ma to mai ina wili in sila ole le yo ole le ti Sāmoa le ta to su e ta lo go pe menan fa no fe ya ina ye ni sem pa no mai no mo ni mau ko kala me ti plan telebo ya na ma sama ya la sa so mo kuwa so ko kala me le ti plan telebo ya na la na ya lo ta sesa ya ni sani ya la bola que famisu ta to me ta official opening ya mkisia ya le to la to on la no ta chama ko Victoria University ya ma ne ya la mo ko ile ela wale to aina kitamwa dan wale le mo wal auto pulang yang ta auto pulang ya o mari ta se ya ta se ya en ka ya i ta to mesin ya wale sine ke wo ese ma to ya so se wo so si pasi a se mesin ni lo lo ya na no pa ta se ba ya ta to equipment ya ta to me patala ya mari fanta wa ko ya tu se ba na to ke ba ya dingo wale ta to ke no so inga ai mo wa ba ai ba ya so le na dua da fa na dua ba wala ba la ko le ni si tanga ono ni pai ono fa ta ni ta so le ke le si ba na ye sa tam pai mai an ta ya le uta to ye ma to pa tu so ko ni so fa ta lo ni ya le ko le la no ta ta mo me la so ya ma la ma na ye fa ta so wala mo wa ko ta la ba ko ma la ni ele na te ni si ya o pa ko le ni si ya tu la na le ye ma to a to pa si de ma ele telefon tanga le ye ko te fa e mo ta o sai de e se mo forum se fa pito mo le fon ai si le na fa ko fa tele no si ta o ta on the so ele lo fina na lo la to ya mo mo si auto singa ya o te ni sai ni vai ke lo po le so po ta o sai ni ka mo no o mo fa ti le nei Sāmoa ai se fa e ia va na no ia ta no sai ma le fionga o le so me ti le fa ya ma nei foi no le mo ta no mi sto ina ana la ya te tongo le la i su se ni pa ia fo se ma ta no ma ia na fu ela ia ke ri ko ia ya ma ni si ko to ma di ole no na ku ko isa ta ia ko ia toka panyani
patu especially tamali o le tunu o lo ko mai tuki e Australia e te no ko tu la mo la so ko malo le ina e mo pam sala i tato e ma no si te le tato na ia me ta o pu e ko malo le ina da tawa onga ia wala wala sa i malo tato le ina ya te lo e ma dia la ya ko tu la sala ko mai le ta am sama ke le lo te la vie to li to la dala le la ko le ama to yo so li di pa lo mo social media ma to mo li tu danga isi tala mo po kiki mo to ina kam tala na pai sangat mali ya na tu wale i tala no mai mo lo fa e va ma to fu le ma to ele tu la ko ni sila ele teni na fa le to na usu ye fa na malo ni samo o la tala ni fa la fa na dona ye mo se o to tala no sa fu ne e ai no uma Sāmoa ole mea na pai mātou. E ni, tū mātou patu au, ka se ale mea ole baba ai me tau na li pōti, ia me tam noa. Ia ai, ta kia peia pōti kia ia nana, ka toki le mua le toa ia, ta au puni Sāmoa. Ia le po ia ai o matanga. Mali. Ia se ves. Ai pela le wima lang tala. Agua tu mei la tau li tio tau tuni. E whanongo tua, e sa mea la tala noa ina alfa. Tinga le. Ia le atonu lela o maua ima lesi ho tanga te whanongo tatou le tio. Ia wale o ta o tatou vaenga o penga so ina nai mau mai tatou videos ma isi vaenga whakalanga le tu watu. Ia whamali ina ho ile le mai noa na tino. Ia au le whakalongo mta upu ia tele i stala te whai o te loe e awa wako kalame te ama ko ia. Au le si mele no walua. Ma hiela to e mai tangatana. O isi o le si pandemia o tu o malo, sa ele pe tania, sa ia o le misa o le pandemia o fiki. Ia sa e ko to su susta, ia le o le mispana o vai o le tulanga ko le tau nei tamo. Le climate change. Ia Malaysia tangatana o tangata maulunga malo tu so suia la to e so la pule ina ta o patoni. Mbaba ai po pe mo si au taxi ale pala tonga le o Commonwealth. Ia ona sai ni di mai la ia. O mela mana ia. Nei ona sai na umana faita no nga umane ni sai ni ko le si te mai na. Ai mai uma mele o pasia committee la ai le fa ia la to side against for me. Ia na tu lola ia sai ni tam te tele ta o te ni so wa le ke lo nei e se sai ni fa se la to yang. Ia na sai ni ho le ia me ia to pa ta. Au te tom. O me uma o pasia side against. Te pasia ko ta i ma lo yo o mai pa ni ma te lana na. Pe o le manena la va. O le Mariela le si po kala mo na ye. Sa talanoela i mo meio fan ya pela no ka fa to o mai go tanga tene ya wa ma tawa o ya so yo lobby ya ma lo le mo mai to ko pa no ma lo mo so ma lo le la to su le pa mo mo ko le ta wo pa no le ko ko e a den se di mai ya o le ma sa ye le fa ko tanga tene ma le a pa pe se lo mi yo le ko ya pa pe ku so ne le ko pe mo la to na ki kala ele te lo tu pena mo tanga te no le fai uma si di mai to si lo lungo lo o te ye si vai mo to pena te fai lan o di si ai funding e ko ala na tu pena te ma fai o sa sanga e mo ku lai to pasti mali ya tali minister ma sai na to mai o le sai pupua ele ai ko va pela ya o ya la le ai lo ina la to wa lo me mo me tu mo fa ta sama mo tu le ya mo mo la to nga ga le sila si ni pai o pe so swani ya me ya poluta o le au ba tu ko ele le ti le ya ba o la to nga ga na le ma ko ta to ti nga i le pa ya ai pe fa di tali di dei mai wa le te go la o ta wa no mai tu pe ya Amerika Australia o India mo sai ya wa o me ya la wa na le ya mai ta to pa ni ya ole na umala yo ko kala au tanga tala le na che ina le ya go le ko facility che lo ko ma no yo tele pisi le go tanga tala ava o le li le am pasa lu che lo na yo ta le na lo ta un so ma au ia na lo am pasa al malo sa mo no o ia la e ta fondo le vai va le o ta no me ta tu pa mai lo la ta
ya oleh tahu tu fakta sila di siapa tahu kalau kia ada paling tahu tu nak paling di siapa ya orang nak boleh ia lah boleh terkan Samoa ia misal mau boleh tu lah tu dia mau mai kalau ia tak yang lain tak tepat ya nak sampai ya tu lah boleh ya mak ya pokok malu ni ai persidi malu ya jauh ni ya boleh di komisi ya le al-Common Welfare ni Te ala la session o ta tu kiri ti melen tu e si dia tu pe se lisio no o tu pe mai ya ai tango le su pa la tu se fa mai ia va tu le lisi dia o le ia u ma le lisio to nga tu pe se no sa o ala la ma so lo o le na isi o ne ilo ti ai ola to pa ye mo mi o tal sama ma ta te o mo ki to ko so ia ya so ina mena le tu pui te ki le ale ma ta la mo sulai e fa ye la pa la ni mo su tu pe ai ilo ta to yes e o si mena o nga ko lo sa ka ke ba ai mo si to ma la mai la ia ma lo ve ma sa nga wa nga fo lo wa ye ti na fa ta e mo to mi lo ti lo fa ta se ma ta ma te silinge e ma fo to o ai so va ga na e la ma wa te silinge na fa po kala me le o le te tu e se ta fa yo i mo tu la yo o na ga e pro lo fo ma la to ya ga technology a wal tu la ngo mo ta ga te me de se ne lo so biti to ni na no tong pai tan no tu ten mo o mai le stali ma le voda ko ta mi sala mai la so o na ga lai ta mo pai fa mo pie mo ta mo pie mo tal pe mai mo ta o le Commonwealth ke o pela o nei Sāmoa le ia nei a e ma tau dia ese le tamao ainga ma tongi tito ma wala lo no uma le limu subo moni a fo Sāmoa na le fa la le nei le minimum adult weight ba le limu sala a onai ni si le stu tongi sala su limu sala ni si ya ke le lo isi mo to pasika e ta tia la to ya me se fo ile atu a la to ya ma le Caribbean ya ele ro ta to a to se isteni na pa ile se services ai se ta to ai te la to mo le to ai na tu te le mo ne tana kalitia mo la to mo ma mali e ti wala le uli fa mai ole tam se fa no fi ale te yo ole te lo ai na le ni Sāmoa ya mai tu pe la to ai na pa po Sāmoa ya mai le to mai la to top up te phone mali ya lo no winga mai lo fa mai fa ta mo fi ai le lai e te tongi mai pa po te a te o vai na ma le to vai al mesili alo vai le Stalin e o nga mo le a te to vai le mena tu pitonga yo rol ma pu le o nga le pai pale na va la le va le pai ya o nei foi la Sāmoa ya yo e pai pale nei Sāmoa ya pe ya sa mo lo nga so le o le so pa nga na tu la na tang le ya to le Stalin ya nga mo le na e pengo kia ya ai tona meni tau la lutar pe mai mutanga elena se fai no fiel son el machino e pole le sote ai tu como le tau pa manga mo pa mali o ma fa te mo sa o te lo le o te le va ga ye ma le foi te mia wi ilima i so ta puni ai ta si a te fa ta no ga la o fionga ma le lo tu sia o ma lo te pulenga le sa fai le so ya Pero si el verdad es que no está todo lava ma y si media dua na fai na mo exclusively ya leo mai mo fa ko volta to do lu volta to ala leo ya leo i foi ni so va ga mo mai o no le ta to una ya ma leo mo ni so fa mtalanga feedback ni ta to se viu na ma ne ya to no le siamba na ya salu no fa ya mo wali ta ta yo na ko le kompana ko le para que yo me si sa wala yo me ko to o tu ainga bano ko pa pe ni ele ki le ta ni na mai ta o le mo ni ni mali so le ni mo le piti o mai ba ya fina ko mai o ku e o mela e foi interview ai tu le ya pa pe o le ma ta o mai ta ni le e pa wala le ta ma pa o si ni mo ta ke no la foi mo le le yo le pela foi Patricia na ia pai mo pe so lo ngale le me ta wa ta ma da foi so ina pe si di foi le pe ta pa pa e mai mo le te ni pa mo ia bon ai pe o dai vai na no ma ko mo mo o fa ta o le ni su la i mai o le te mai ta ia ma ta fa tu fa pe mai le ni Sāmoa ia wa ia mai ia me al palmio Sāmoa ia o le te mai ta ko mali ia ko tu fa pe mai ia vai na na i na na fi le fa mi ta la mai sa te malesi le na si le ko le mai ia Sāmoa
mo mo we ina ma na yo Samoa ia atono tala avena wa me po fa me tala Samoa ma tamata ni ke lo ai ke lo ta ia ma lo model ole wa promote ai ma pe ama sei fa la lo Samoa i ma tanga fa pe nei fa nei Samoa ia tala lena ai pe yo le au mo le interview no fa ko le ase fa mo yo ta e tau na mo wa tu nei ia o Samoa ia nana te mai le lo ta tu no ai se ni ma ni ma le fa nei pa siela to va ai po se me asia ele fa mo ngo i tu langa lavo le tupu nei le ia ho i sauma le a pe ko se ko ia mai siamo le ona sam fa mo mo ta le no ta to le va te tia mai si le dia mai ta to ele ta no le sami mo ia ma le ke le ta to i a me le o la ta to o la la pa po la to fa le ocean declaration ina ia ma fa ia ona fa sala tangata mo sa ia me le mai le tato onga sam ile le mala apa pela pa sia mo na metalia le international something court ona na mo fai le na fa o le la que no fa lo no va pe ia que se apa tu la mai tono Trump di America sa to le que ia sta na ko ta yo si malo que le ye ti wa ta to ia le que ia aton o me si da amata me va e meto le no autas ia no sa pele fai pu le wa ia vo yo le mena tu ia ate o le mena ia ale la o te o le ta o sa mai mai le invitation mai le ia Patricia le da vo fai le tu sia o le commonwealth e o ia le talima no le right to taxi tau le bu ia le la mo o va do te le la ma ia vai ma io che lo poi in fare mi na to mi se ta la e poi na te ia wa mai ko tu o me le do ni ta o le official open ia wa le tu le ta no si ma mau yo me no ko mai la to ia tu ia o lo ni le ia la pa na ta lo me lo ko pe ma ta no ia na vo posi tu mai ma wa ia o te ngara china e lo te mana o vio sanga o ta tu lo tu ara va ngare dai pa tan do nga wa le wa mai sau o le na fai lo mai po i o no fai ngoi no le a ia e wa le sa wa ile se ti lo fa su pa na fai wo fo ya sa mo se ta si po lo o le ma la vai na o tal mo fo ma minisio te mali sa fi le vai na ile yo nga li yo ai itu ini saya ia pe o ia na sa ngoi mai New York te mina mo na le sa mo ia ma tang fa ia minisio fo yo ma lo ai ia fa na pe ia ma le yo mai ma ti le sama ko kau se mo ita o ia sa mo mali na no fa nei sa mo paso ale dinga man no solo mina tu ai eso que me ta o sa mo le mo yo sal se ma ia pe o le na te go ai mai o se mo fa mo o ko sa mo ocean agreement ko le apia ko le apia se ma ne ta sa mo wa ta wa so le me go i mo ti se ma ta ai ta wa pi ia i go i ko pe me tu ma do le na e ko le sa mo fa ko Samoa Oceanic agreement. Isi tato ai o se loe a se sili po sera malanga. Ia wale o tanga roa ia i po ia rampuka pe mia fit. Ia wa isi swako le la tu ia King Charles. Tu ma atau me sina leo ye so fa mai mosa. No va. Ia leo ka si tau no mai le a leo le lo ia tu ma ia swako. Ia pili lo le swako le tu e. Ai sta no fa ia le swako le mai. Ia o na sai o moele to fa mo longo so ia ai se mo ai ti fa mtaranga ia na mo ko le telefone me sa mo ai pe o vai na claro a so me le se vai mai i vai e fio stala a so no to mo me tale va o vai a so nei i la va i na nga marima ka se ma la fa nga a mi se la we to o le mo toi i o tu lai fa nga nga ia so a wale to pa le le ia to pe no vai na ia e tu wa tu no wale ya ko mai moanga ala tu no ole pola so mole na se va so no ita mu wa tu le wi fa tal fal va bel ai tale me va bel se isu mai no fa ia ni no fa le ko ni ko fa mi va ko na wa na ma ni le mo ya ale na la o le ia le ta tu mai le auto mai mo me na tu wa tu le ta to equipment na se ni fa mai ia mali to mai po la o fa no fi man fa ta to mai le sini ki tanga mo o le te le usi tanga to mi de ia fa ta mo ya la o fa to me fa ta
Oleh mana le kat satu media, silang lama ia membawa tengah jalan kele mania langsung email apa ni mesti oleh dah mana mana itu satu meeting dia si baik sini tu punya malo ai invite tu proklamis malo longo kasan na filen tago mai ni sin ai Samoan le palmia desa owe tu no fisilingia la ona te ole fa malo ai malaga mai o laksene le va ale ni sile ngote ngate fayo sa fakta olo fisili le yepen e lango New Zealand le Ocean Declaration la tan yo ai e ala de tawa ya New Zealand lango le vas pastika le tati ya mala fiang ol tu lango va ale ye New Zealand yo satu panyapaan le ngai le satu treaty of friendship oleh silang ko na ile pomena tasna ma selo ko le asia the small island development states na pwede buwa kususa leo te tono New Zealand ko ni tuma lo si toming o le baalia o le midi ita o le midi mali ya sola kuno mai no ponto te lo tona teno mai kapena ko le so sanga ne ya le na fa ile le tona palmia Sāmoa New Zealand le to bien le baalia ya atomo le la que ista na te no mali ai Ewa esele de me tukita mo ba ayo le tawo pa le tuki ile ke mo kale mio mo uyo mai ni samo ia so sala pa so tuto foi na ilo e ma tanga teni a se sala no ila to na malo sala no o le to ni samo le mane yo le tau le sala uma ya tanga te para nge ku tau ni mai pa yende ma ayo tau samo le se ni na usu tawa mo snoko ia me ka wele ia ni pa na snoko boli to ni mali malo pa te lo fio msanga eu te roa la vai ta te proclamation pese yo te mai na to lu atu lo ta te proclamation lo le ya so sai lava foi no Our generation stand together strong and true. For the future, me and you, hear the cry, lift them high. Stand together strong and true. Stand together strong and true. every corner, the future will lead. Hearts unite in love and need. We'll answer their call, God the sea. Together we rise, together we succeed. Let the dream, let them fly. Hear the cry, lift them high.
let them dream. So e whaatala whatu le tātou turu lei tula o le taiao, o le utāturu lei tula e spulu mai Sāmoa nei, i le whara ia i nunu, i le tuai pi, o ma whata noa tue whamla fionga i pule a sanga walpo klama tala laulunga lewe yaso, pe ona laulunga i pia le teimi i whautanga o malo tau pule ngolo wha ngā solo niwa yaso. Nā le whaktai, i lau mai tau le mele tupu nei i whamitanga o mele tau na whaavai mele komodo. Te lau nesu te tau sanga e peo le tau wawai le mewa ngai e. A te ria isi atu sa kolone te leo le apianga i lalo o tenu kolone i lalo o le maho te tania. Mali. O isi lai lau mai tau watu. O le ai tau abela tau le wha ino e leo mahi i mene tupu i tau sanga mwai. Ia o isi pe o le tue mako te leo so se i rumala tau sa. Ia alanga whainai o ia tanga te leo kisia a tonu nana mai mōni so le tino i le mesa i ia Charles i Australia. E ia le si mapina nana wa leo leo wai tonu whanini. Mali. Ma whai fole le i leo o io si tupu tangata. Ia, matau bia wa sola te o i umani ula o me lare. Ta te o tamate e ta o la te tupu. O tatou e le au le maho Sāmoa. Mali. Ia nai whaugulu i tatou. E kou isi, e mo isi tupu, isi mo o le Commonwealth ntu e awai. A tēnā tō tasi le ia. Ia au whaingana e o neka puni a so taimi koloni. Ia mali teimi le. Ia isi o lai me mokua mali tūngā. A te toko ai ho i pasia maoi na ina. Ia mali. Tomo e tātou whainga a mali. Se whai ama tau la tau di si se le na ia la tau pasao. I la toko te muna teimi le. O le ana mata no mai o le baba i isi suinga o le tai komo. O le whaila tisi au ana tanga nei o komo. Ia, o le ai ese tala ia ai whape e tongi a tui whaatole ia ni. Mali. Ela lista mata le peo, ne tau la mua, tau ia le peo au tasiwa. Ia atono au tasi, tamata mai Afrika. Ia tonu o a hoi kontinenta o hoi Afrika. Ia o te le lopo peo i ele au tasi ia taitai o moto o Pasifika. O ele tato po le Pacific Island Forum. Ia, e sepulu bo e sepulu una ia. Ia mai sino utau pulenga le pe Australia, New Zealand, Britania, Kanada mai sino una. Ia tonu uma, Europe ale titusa tasoma pa lota malosta. Ate o le tulanga na e vai ia o mangi le ba vai le page social media pages tamasane. Ia te le ana tala lai pa e wate o ele te tupu te mire makanga ama. O sa tale o mai le tulu le soto. O so fa ia toso se tipo. Si le masu fato sango fa ia luega tulango le. Ai ngo tupe ali. Commonwealth. O lana maule o fa nga solo nei pe o tulango i fato sinai le palo tata. E te taia persa dia ona te fa. Te tongi pe ini vai ngo ni taui. E te taui atu no ia na fai makolonio o Britania. O ne fa te ngalo India. Mai le o tai na lava le supea Britania ave mena na mo tu la tengo colonia ia in la Britania. Mola tola ia le e hole mana tu pe nai. Ola ma fa wa tengo colonia ma ya e nau e la golango tanga sale. O le tūlanga na ia mai mantua fo i tūnga mai interview na me whai male na Patricia, the Right Honourable Patricia Scotland, no whaila tusi au au ma tanga le iei ni o le Commonwealth. No whaile po a wheo o me se wala au se sui mai Pasifika e na te taia. Ia ata mai lai tu wha solo le fōwhuanga, me la wo le lau Afrika. Ia umalona, ia na se mai lole i Pasifika. Ia tonu tau pwede no sauni lese se o tātou tangata Pasifika. E mawale toki vai e fo tātou le fōwhuanga. Mali. Ia ma ukai tonu, e mori mau o leo wapai nei Sāmoa, a tonu e lake ho Sāmoa. Ia le na kiki le kino le pe e tau vata tau mo kiki. A matanu no kona, talo po ina ia mausu sui Sāmoa. Noko po le koe ngā topinga mawa, e po e tele o nei ma loe tu e ma le whakasi. A tonu e, o le si maenga na le si e whamamlama kune. O le so e le so e ni saidi de,
wale wa amata mai la tengua la sa motua na isi me na kai mo fontana kamiti o tai o iso vai la no mai sala polen ta na kai role ia mo me pata no ia ili kai le na kai ia mta o pom ina ia au vai tanga tampa no mo to siria vale Olha lá, o homem faz tudo lá, o telão, né, também tem foi lá o sushi, olha na sushi, pô, uma sushi, ele tem que comprar o poder para o punga, e aí seria isso, foi ser uma lima, o homem na foi na mau ato, só ele vai na olha tudo lá na aí, se o telhado lá, isso bom lá, e os frutas e ele o foi, vale, ele vai na lá, agora só o ele tá tudo Oleh curah sumber kasih le amata tu itu ni ngalo istilah ini sama moyo le apa canga kisah ni lah wuli in Malaysia fauta tu parlimen setelah fauta canga le terlalu macam apa yang mai lu pe mau cuba cengah le declaration le oleh boleh buang asam kalau no fai pun menpalo tadi le boleh swing kalau lu tu siapaเอาเลยว่ายินพวกกลับเนี่ยเร็วเลยเสาดิ้งอันนี้สุดท้ายเสร็จแล้วไปทำไมมันจะถูกจุดเอาเสาดิ้งเอาเลยเสาดวงเอาตู้เลยว่าละฟิวงเลยไม่สิทธิ์ยาสาลิสยาสมัยละฟิวงเลยพาลเมียยาฟิเมย์แล้วมันจะอัพโซตัวมันไปเลยที่เช้าเอาคอมมันว้าวยาคนน่ะจะรู้ว่าเลยไอ้เลยเสาดิ้งเอาตัวเลยอามาเจเลยสุงัยเลยอาคิโฟเลยอะไรสิคัตุลิโกซามอนเลยยาโมซิเซวิตุลิตุยya malu tape na foi la foi que se batasi ala ga ko se au malu piulo leole ole to se fur minutos ele tura sudlua e mai tau se ko kala me fatinoi ya malau sivale la papia pia ya wala so ni ya ona ye la to ata hole le family photo le fai ngoi ya tai lo i family pe la se por amala to pe se ai ga hole le ya la to we uma ele falou que ali a papel tu mas se se ia na ele também lá ia ai vai na o le estamos foi para tu sa o ali para ele tu foi toda mais e para não vai ia contar tu a missão tu na mai mo lungo que não sei lá mali ai o tu o para no lungo pelo tu ia na tu que não ia dizer sala para na papel tania para Sāmoa ya me se pode fazer que na tu faz ia ya onga le theological colleges ma roma pila e mane ta konga ko I da te tsena e mpa ki tsena na e a ko ka to ye ma sa me ki la ma pa ki ni tele pa ki mali ya se lo la tum mo la to no ka ana me ya ma mo la me ta tsena ko pa konga ta to pa konga me ta ya malo lo veo masanga ya o te lo vai te wa tu ko I wa matanga su le ba tu a tu le tu mai le le ni o no le peno o masanga pie fa mo mo o ya ai ma dia foi tu la o lau te mo tanga we la o ri male tai yo le ko mo ba fa no e tu o ta to au je pa ki ni te pa ma ta le ba no wa ki ya ma ni la e te no ai foi tanga te tona e ku sa ia o na mo le ba no ta no na ya e se me te ma le ka ta ko ya ate no la vai o tu ko kala mira ba ya se mo ta te ko ba hasta la vai la suga tu fue me el tato fa foga o el tato por kala men na ta lo lo fa yo tu fa ta sin le te mo ta ya e fa so fa te ya so fa tu ta tu te lo ai este mo Ya, na ua mai alfa talanoga mai Samoa, o le tala laulunga tano me le fiona di pule, a famsanga te alu moresi I malesunga ya mari whaivalu. Ai o le teiminei, e whasitila atu I le tato au whafonga, ma le tato au mai mo mai lunga o le Facebook, ma le YouTube. O le a malolo le tato tautua pe le la utango e taufi. Ia a kolosi lo le whasa launga o le Facebook, ma le YouTube I Samoa. O le la tau mwhai ia pe lata I le se furutasi, ia ona toi whaola mai no lea,
sau sa o le faasalaunga le talaina o le fono malo le taupulenga ia ai faafofoga le atunu uiluga o le tatou ala lea o le siufoga le laumua faafofoga foʻi le atunu o le tatou e po le Samoa Capital Radio talu ai ona o faasalaunga nei faalagolago i le lelei o fesootaʻiga faateknolosi au tatou iloa o faasalaunga faateknolosi e lē se lau pasele no na lelei faamalulu atu lana ia faina i lau silasila pe alu pe lelei leleo pe tau poloka ia pe mamau foʻi le tatulou ia le ua momoa na faatulou atu le tatou faalogologo a le la atau mafai lava a faapeai se suiga sau mai Samoa i ona tatou i leo se pese le tatou ofisa vai ai foi ia o le suiga na mo le silafia o le taimi lei ia o le ala taofia lo le faasalauga lea talia le tatou faasalauga mai Samoa i le lata i le sefulu tasi i le taeao nei ia o se tala atu lanā e faauau pea le tatou faafiafiaga o le taeao afa le sefulu o le polokalame o le asisinga tapinaina le sunga le toina manolo pensione Reverend Elder Risati son ete. E usmail fa fonga il fa fianga.